yo. Akoma monster my to me ya. Ama brabo ya me pasa. Ama me ni so time yo. Brafo ba me na me yo. Akoma monster my to me ya. Ama brabo ya me pasa. Ama me ni so time yo. Brafo ba me na me yo. Akoma FM. Yamwa kwa bade ba Akoma 87.9 FM so Akoma mu nsɛmbrɛ na so nsɛm Akos na wiai minima badwafo yɛ tena se yɛ gye adwa na afɛ yɛde atoamo ɛwɔ baabi bia wo bia ɛnu nti dumienu abapa wo semadua na nan yi de na kyerɛ sɛ wode wotam bɛbɔ me de no na afɛ yɛde Akoma mu nsɛm dwumadie no abramo sɛdeɛ yɛde abramo no ankasa nyame ɛhyɛ wo yie papa na mmom no ɛna wiai menua ba menua bɛma me maame anasa me papa sabre utie me nyame adom wo wanya dibre bi nyame adom wo wanya sika bi mesraw eni de ani ahobrase akwan so susufa wo dibre no anase wo sika no fe hunihuna omanfo awiai mese menua ba menua bɛma me maame anasa me papa bi a wanya dibre bi mesrawada susufa wo dibre no ehuni huna wo manfo susufa wo dibre no ebo wo ho asafo hene susufa wo si ema wo sika no wanya no ema wo nya ahantan me pa chopa sika no obi anya bi pen enso afri ne nsa sika no no obi a chan wodie yi nanso eduru se wo wuo befa no ni sika no entumi anye ne nkwa obi anya dibre chan wodie yi wo wuo befa no ni dibre entumi anye ne nkwa enu ntimesraw ene wo dibre bia manya mesro ka ho e wo dibre ne ne adwuma no a wo ye no mu na aposo dakro pe ubejemu nyame enhira papa eye bisa enipa dodo san na atena konya no a wobetra so a wode wo ho wani aba ho safo hene no enipa dodo abetra so wo bi braso no okoye wo bi wui ene okoye daachi bi sana abekro ye beba na wonte so na mom ye de kojan ene bebo wakonya no na ye butu no kopem se ye side nipa foforo ebesi wanan aposo ubegem enu nti udibra no fabo wa manfo enfa hunahuna obi nyame enhira papa Oliver Syria Mesaria wa boye chidom ne adontene ene ye de Akoma mu nsam dwumadie yi ebra wo Kema Line Company Limited na do Oliver Syria Mes wo de aba 0507 169417 ubenya Oliver Syria Mist transmogrified tombro ibi atu time about center and the KG about capsules aba ABC immune system na time about Mr. TIM so malaria yade na tracia de ma na shanenso se wo pebi time about Mr. and na KG about capsules ni bia wo be fresh 0244 417 ATL ayentoma pen ni da ho wusi adeatia na tia febo na design ne colors ni giregyirem empa enu tu kotontoma ma nya ATL motontoma bomodi akofa ATL ntoma ni bi na ton ye bedu dwa frɛ number yi 0244 334406 ubenya ATL ntoma ni bi 21st clinic ye sciatica expert enu nti yade bi abo ene woje ho anya 21st clinic bomodi anebra na 21st clinic wahwa overseas and Krandome market frɛ 0540 311 311 0540 311 311 by Herbal Center baso banu pe banka se wanya kwanhia ama no mpemu abua bra agogo hospital nenche wa bani frɛ Dr. Ba sesi ani ahwe yade was 0244 083 482 Dr. Ba Ebajon Washo Afe Charistic Ventures yen and ya de Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara Man capsules Hindi Herbal Mixture ene yade aba Charistic Ventures enrei eyenupa se wo pebie tu a 0246 348334 0246 348334 obeso mu
kuma mu nsɛm dwumadie na kyɛ sɛ wo a wonim etwagu a na etwagu ɛwɔ Kings TV Onua TV Osei Chrome TV ɛna Odo TV na sɛ meka sɛ yɛ adeɛ mesraw wonua enya enyiye enti wo bahwa no wɔ Kings TV Osei Chrome TV ɛna fe Odo TV Kings TV Osei Chrome TV Odo TV wo benya dwumadie bi ahwe hɔ sa pepepe ne Facebook page no fans of Mama Akos de Mesamu Adamomo Diana Monshe Emaye Sanso and a great family of Maa Akos Monshe Emaye fans of Akumamunsam Monshe Enfa Emaye and not just a bibia into me enkoso kama na ebia Wonso one carry and carry zongo assemblyman obia to Gaso filling station Kranza I remote attended to Kochinin Brofedu one also ebi atuma the information center Kochia fet them Spain for Muntia ewa big love radio and also them Mr. Usu Adum Africa market one in the Yoruba Kwapontam Bronzo New York Obapa Amponsanya me ensha wini wukunu ye papa enfa emaye Labian Hotel Pechi number 2 Edem Atomic Digital Satellite Obiatum Nyame na Information Center Bet Mat Saloon Sokwaban memamba wano wamo biatum wa saloon wa enye easy kura Nyame ne mbuafo Information Center so ewo Abinchi eno so Edem Yaba na fe yene yenua baby abatwetwe nkomo na sese dia Nia wa shamata de kama pimpam edwidwidi aseme ya Josie Fashion I just found you want to me no will be fashion designer be na Josie Fashion abrebia wo be my new style na asese eno to me so wonder wo kwa wedding engagement party a year wo African wear no wadwuma mu atade ne suit no fa kwa na Josie Fashion ewie ompa ma just fin ewo bom so when meet me there sports no na edi enhwe no mo frejo ewo 0243 433-465 and I say first time when you're funny WhatsApp no it was 0243-433-465 International Central Bible Church ICBC Asafuma Prophet Elisha Abu Kwasijida make us say one was so any abre ya was shade medie many name emetwetwe nkomo Mary Menu and then any abre what dia semenam yes ma me ha ya na mama ya pom to say okay awie mene mabedwafo matiefo yatai chuku wonko a ene yetie wo platform no yodia yankwe amba chwe de me ba ha boko Akoma FM said ye din komo wase on vem ne said o sikasa akese no eno ana mepe asa wa ba form ahanye me pa cho me ne ba ma bi na eti ye frɛ ne ya wapelaku pa cho sa atamoshi a ohu me no na mehwe ba enti okashem so na ni jime ho na agya meti ase ma no na menene tinti menene ti na didi mu na nyinse ko baaye ti nyinse ne ko baaye no na menene ti na mka chan se blaya ma miska fan ko hospital asemo okachem se nyinse no nya ne dia enti oni ska bi ode ma me dia ko hospital enti boso me son na odi ni sika to ho no na mko yi ska ne so 1 million no ko adwuma enti mi diska ne ko hospital Timi kodu hospital no muhwe miwe no mbusam se be ma na me ne nyem ni din de sei. Timi ana me friend wo phone so na me se bla yam pa cho ma ba hospital na ye busam se wa block din de sei. Ana o se e friend no ono kura wa amoni din no. O se nyu oni me na nyim nti me ko pe be ma me ne nyim na me moni din. Enti ana me se bla men ka sa asem ne mfa nchele me. Enti ma me so me de ya ona me boy inoko agimai se eni ono na me ne nyim. Inti asemo blaya ne ka chile me no eho ya na mde ka asa asem no de chile no enti edidi mu na agya me ne neti oho no ma ose anyi sen ne nyame de akokọ pe be ma one ne nyim da fa nyi sen ne ma no etoda na odidi matem no one me ntokwa ana me de agya me ti ho no nti oho no ma na ne bo adwo no no ma misika se me fa nko hospital enti sata ma me ko hospital ni nyo no so musa me se die be din na wachele e wo we yi hospital card ne so enti edidi ma na wo ka ma no ampo ne han ka na ode me ko yi me ko duru hospital ho no na agyanyankopon so ya me asomdwiem enti sada ne ya nyi na de kyen ne yi ye me ba fie no ota me we yi card no hwem no Mary
edi ebe di no akwa akotwe ahewe yin ka nam se makodu hospital mi busa se blaya wa blof din di se ni ebusa o so nya one me na nyina nkopɛ be ma me ne nanyemu na me mo ni din fa nhye ho no ena ma odidi matem wo ho no pa nti me so ho ya nam di bo mi tirim ka asasem ne sei no kwageman na me mo tworo de hye ho no ena ejame ho no ma one me ntokwa me wo ahema ma asia ne ni tifie ye frɛ no anti bi ma me ni su ni ahoden ana eja omu ya no mo se ensa na tie de ablaya peka ne emfa mele nkoma ne ma me mu no mu nhwe ne kakla me pa cho e ma han hunahuna nkomo se de sidi na se okasa wa asa ehunahuna mary ha ehunahuna ebra wo ko hospital na wo frɛ no wo ka wo asem ebra wo ko hospital na wo frɛ no so funny unidi ma never feel weighing card no wa fa ma na wa wudi din ye me pa cho se me wo ba ya obehu ye no wo ka asem bi e ka asem fancy nyina waja no wom na ma pa cho na me starting ho no na me ka no enti pa cho me ma wo ni mu no ana minya de obedwale akra ne ma me so ani ni tibi anti bi ne ho mfa no ya ni tifie ne ho mfa no ti sa na tie de ablaya ne ma me dwen so mu fa me koma me ma me ana omu fa aka na de omu de me koma me ma me wo enebehi nti ekodu ama ono kura po ka kire me se ma me nyi ono ne ho adi se be ma one manyem na de enie o ka kire hwan blaya ne ka kire me se ma me mu hu se one me na awo no na oni ska nya so mbe ha ni ska semu na pa cho ka asasem no ana me se blaya ma ya akoto me ma me wo fie me ma me nua ana me de ne ko no oni ni kunu na che se blaya fere se o mbe hunu se wonne wo na enyem me pa cha se abekra no wawo me pa cha etu wo fere wo a wuti we wo fere se onkrofo be hu se wonne wo na awo pa cha ma wase die na wo hu a oba a wote wono ofere ye tuaso enti man pa cha ma me mo ehunu me ma me ye ko enu oni fie enti ni nua ni kunu no enti o me ya no mse me be ma ne nyem ye no we ana mse ma on na satam so no atu atene kura ye aduru ka ne ho ana mse man pa cha ne da be ma na me ne nyem on na ekọ no ana mse ma so on pese mu be hu se one me na awo ana eja kofro ka no koye enti me didi mana ma me kwa afuo mo baaye no se na meli se wa ba wa ma metu e mo so frɛ se wo ba ma che ana mse ama ye traffic na ama ye de ya che enti be ma ne de okɔ enti ska odije am ye de enie ana ma ye mi diska didi sabo sumi su bia me pa che 4 million ti bo sumi su bia no de sika asende enti ye ko be 6 months no ana ma me se melo wa che be ma ne nso ma ha uni ni di nkomo kura me nti nkomo amuni uni ni die ana mse ama me frɛ na ma nti wa na me flɛ no no ne me ma me ka so sian ma me oba wa ka de wa ya achelew ana ma me se de ba asem no aka che won ka bibia nche o se ni ebusa nti wa na ode to so saying se on pe me ma o ka se me ma me musa me de ma ye no na ma me se na de ba asem na me ba no wa ya on ka bibia nche me awo ka se o musa me de me ma ye na ja be ma ne ka te ne fun enti me ya na mpopa so da bi achi tena na me frɛ no na me se blaya na asama si anka me nu mi enu nku atiri mu no e di asam no kan se because ho no waka e ho na metwe ho adwene se so bra wudi wo ye no kofa weighing card no a wo hwe mu a wo hu din no mo kasa so no ka se enka mo nku a mutiri me ba chan meboa e kire no koyi adi kire wo bi okoyi adi kire me wo fa me hwe be frɛ no kofi ma bla wo aputu oja okobo ne ye akua ma ne se me nyima me call hospital me ma kwatwere be ma fufuro din enti wakachi na black office melo yes anam so fa sama wakachi le me na ma me de ho ya o yes ade no ana okota mo yin card be no mu nyina hwe su bia no ono Brian nso asama wakachi me ne se me ma ne ka me nko ani ni tirim ti me anam sa Brian no asama asi anka me no mi enu tirim no akobɔ so akire Easter akua ne me wo fa no ana ejama oni me kasa so am ofanse de me ye ma anya ade na me ji me phone so otum se oka bibi chile me ena ma me so me de ho ya ye de sa ade no
enti ma me de asem o ka ne sai me maka de bi me maka de me ye akile no ana ma me se de ba asem no aka akile eh ya sorry dan na chi na wo frɛ no what na ne eduro me kwata sorry dan na chi na asem a me ya nam se Brian asem a se anka me no nku atiri mu no ana wo ka che me ma me se me ba ha se wabusa me de maye enti me ya no me fra sorry dan na chi na me ko ofie na me se ma Bema no me nene nyem no me koduru hospital ebusam se bema na brofu din di sei enti o ka kire me se anyu ne me na nyimi kope mi kunu ame nene nyem to ke cancer ya bebele de kire me na ma mi su mi bo mi tilim ene yaw e de bo bema fufuro di so sa bema ne kura mi nim poda yaw o ka kire me no ana wo de pe di fufuro she e she ho no na wo de bo bema fufuro di na se bema fufuro bi ho ya wo bo ni din di she mu Amba cho be me bi anu ofri sa asem ka kire me nso ho yawo na me de yes ade no enti me ya nam se ma se be ma ne se nyi se ne nyo ayi ma wo no me bo be ma fufuro di na di ehye we yin card ne so enti sa na tie de a ba ma ba ha no se ne fra won fra ni hu a mu hu ni nyina ani o se me de nyi se ne ayi ma wo na kra ne nya ne ba enti me fa fra nkoma be ma fufuro nti ma he se ye ho dai me ma me ka chem sa na afuo hu afuo ntimi nya de oye no okay nti akire no mukoi me pa cho ache me ko fra me ma me nua ba ko asie ni mpo ma meli ana me ne ba ba ma ne ho no ye si free aputu oja ka mo e ba ye fra ba bi the red nti ho no na me wo fa ko fini ne ba ne wo friend sen ya wa pleku nti wo boy ya boni di ma me ye friend sen pa cho ya wa pleku oye dan wo aputu oja me ba che oye adwuma o ka so ni Samsung for na ye adwuma yo mu drivers for ni bia okay Samsung for driver me ba che company e wo he fa ka say me ba che okay enti ma ba sa no ma me nso anya ho na ko frɛ me ma me meli wasie ni po na me ne ba e enti ebeduru ye no ni e ko me wo fa ne ba mu ho no me koduru me wo fa ne smell wo de ono ma me mu nko na me ba ho no ena eja ye ko ye e koduru ma ase ni fie ho no ma ntibi yekodu ani afro so ani yekodu bra ya wa pleku mi yekodu ni kwana no na me bop no ni ndi opie nti ya bop no ni na ma opie obusa me se adenti na ye ba no ya afre no anam se hu hi o me akonwa ntena so na de e ba ne ye nka nkyele no ana ejodi ewura adem na me ma me bo na ma ne yegina akire ne se mele ni nyi se tam nim oso akwa hospital na o flow phone so se bowudin wa blof di che wa ammo e ma odidi na tam o de ya e bo be ma fufuro din enti bla ya no wudwa ato na ye de ba na akra no o ba no no enti wa no ha se adidi di ma me atem ma me mfulu onko no ho a yi se be na ne dia e ho aso ma to aso no mo hu ye dem ho no ma ewura adam hu ye ewura adam ho no ma oje afian ma de ne bo ne akra no asenya ne dia me pa chan no saje ne bo ne bo ma oje ne bo ne bo no ode na to ne ye me ma me ma feel afian ma feel enti wa ma me pa ne chewa kan de asi nyina che o se blind ya pa chedwa ato ne ye de bai ma na asem obeka nyina ne se edwa ato no ontie me fa akra ne nkoma be ma ye ne dia ana eja ye free honum ne ba mu ho ne ba me wo fa ne ba mu ko fi ma bele ba ne ba mu honum nti ebedu ho ne se blind se se akra ne ye ono ma me abafia abeka ne boko wanti ase nti se hia hanum se ni aka o ka kira me wo fa ne me ma me num se nyi sen ne nya ne dia me fa ne wo ma wo na akra ne nya ne ba me fa akra ne konkom mo papa ana eja omuni ni huru su aka bi kire na asa blind ja bibia maninka akwa ni nyinsa ta mo hwe no sa ta mo ta musika de ko hospital ni nyina o hwe no na de nti na esa akwa na nyina duru se ya wo se akwa ni nya oba nti wo de yeslew ena hwa o ha se didi mi wo fa mu nyina atam ni abonten sofo nyina ka chi om se bla ya de o ye na nye ena eja me ma me de fro ka e de koi me ma me be ko na asmo be ka kire me an se me ma me mfa me nko no kuro otu kwan ana ma me so no kuro ni lolo for de basa de mako ndi sa na tie de o ma me ntina me wo fa ne hanum se otu kwan na se okoba no aba be fa me ana eja me ma me de koi me ma me fro ka station wono mo de akwa asem obi ka chen se bla ya oni ba bi akọ na he ya na ote ana eja me ma me de koi na me tina me wo fa ne ba mu hono sa na awọche
Enti obetwa makwa adwuma 5 cedis no yi no yi di ahya akura ne nsem akura nya ne dia no me pa chan ba ma foforo ba no me pa chan no yi di ahya akura ne nsem enti adidi ma no sa di dwa ato abla mi wo fa kofi ma bla bla ya wa pla ku di dwa ato abla mi wo fa kofi ma bla se di asibia yenya amanenka ni ensantena enti ma hon mi ye mistake na go se di asi mi de ne ba me ma me mo hono nanka oni me ma mo beka na se obe ya me ho ade akura wa ya me ho ade akire na ho ye ma mpa chan enti na me sa ne tetu an na nyinsi akokọ bai sa ne kotena simple sa bema watchu mu sa no sa ne kotena simple sa no so de na no beka sa mpa chew ye me ye ni na afa cheme na wo sa sa ho na twawu ne so yankwa ana ma mpa chan me sa ne kotena na nyinsi akokọ bai sa ma ho bai Akoma FM. me pa chan nyinsi akokọ bai no afia hima yi penso e panyin ni penso anu ofre nsuo di bo midua sa anyi se ne nya ne dia na me masa akwa nyim kitu e ba be count se nyi se ne nya ne dia na se me de bele ne dia ofre nsu bini eye ka asin nsuo no di bo midua se dua ni nkume na che se ba na di nkan no enya ne dia me pa chan e no san baje no second osan ukwata ne nchen ne nyemo e no sa sa nyi se no so me pa chan osin nya ne dia ofre nsuo di bo dua pa chan so ofre nsuo di bo dua no ya ne boy bi nsu tifie boy ne kura Brian no na intro ne kire me se yanyina etifie ba saatema me hair sport ne enani na me nwuwe menyim ni nyina so na me da so hair sport menyim ketuwa enti wo de boy bi ba honom e frɛ ne Daniel ana osimari se wa betina afie hanum se ya na ukɔ wadwumam enti unu aduane ama Daniel bi na de oni na msu yo mate to da kura ma me no aduane ani ne didi enti boy Daniel ne so kɔfa na danfo ba ko bai e frɛ ne Wale enti boy ne so ba no se a se de o ma Daniel aduane di eni Daniel so na danfo ni unu aduane amomu bi ni enti edidi ma na Daniel ni tu kwan ne ka Wale no e wo honom shata Wale me pa chan na shata nka ho me pa chan na ka Wale ni wo fie honom enti me nu aduane ana mi Wale ni de ekoma no enti na Brian ni su ni fie enti oba na mse Brian pa cho ubedwale awia na asem nyi waduan mo se ai ompra Wale ni kura atimi akọ busa ne sa asem no wa ba be busa me sa asem ne se mi nyi waduan ma enti wa me ho no didi matem ko busa mpra Wale kwa sia mpanyi sremu ni a wa be do obi ba de a o se beji obi yele aka ho ene me ho no didi matem pa edidi boy natem no ya me na fo wa se o mama dibo no smell twaso de obeye bia memfi ni twaso eko anu tum enti ma Wale ni de oti Brian ni de oti ya wa pleku no oti mi koton me putu oje kuro nim se me mpena ene Wale mi wa fa ko finu so ya no abusa me mele atesam so fa mentimi nya sa ade ne da efri se ma dua boyo obo mi obodua no ebo Wale nsu bi se Wale mpena ne minti nsu asu bi nku Wale na nku me nso no wa fa Wale ni nsu abusuafo na ase bema ene bodua sa me pa chan enti edidi ma oso oda obeso na aso ne na munsuo na ase na fu aye kapu Brian nso enu asem o ka kire me bema na wo no bodua no me pa chan ono aduane se nya wo no me pa akasa chan enti memi wo no musa na anti bi e ma ase anti bi a onya ne ba bi koyi anu ofra me papa wo phone so sofo sese no ya wa play ko abomeli dua ama ese akra ne nso onyem so ma ha ma me da ni dua na ebia ne dua na e da akume na de wa ye bibi ana ne Wale se wo mpra ne Wala me pa chan edua ne nku ne Wale se nya mpra no me pa chan sisi den ne dua ku wo enti ma me ni anti bi no ana o ka sa asem na me call no na mse me anti open dua ma mo nna ne mo ma ne na ho ne ahwedi ebeku no enti wa na ni be wi kura na papa free trade no oba putu ojo no mu nyina be hia eya blaya no ni sister omu abusuani na me pa che no mbe hia enu omu tena ase na eje omu pay date omu kokwa akoda ni dua pa che sa date ni be papa enya ho enti blaya ni sister ene ne maame ana eje enyina etu ana me po de omu di kan e wo ka ase eja na me koye ti me koduru onu wo adwumam ana ni sister ko flare no na eje enyina ekoduru nsuo ni so ye koduru nsuo mu twa akokɔ ne first one me pa che anfa ano mu se ye wa pleku akra no wo sa opata no etimi masema me bia ma no kan ne se blaya me ne otie fi se me uhu me ya menyim ya de nyinsa ble wa wo giye
ebesi na me kwa baabi abi so ogina saa de ne so abodua de a ene me so menya ahwenya me na benyame ti ma me ka saa asem na ensuo ne so no ma ebu nkotodwe ane de ense bloblo fom eti de ne nana ne dan ne dua no su bi nsuo ne nana ne dan to no se fansasi sifo na kase nana me pa acho boni bi aye bia fa che me pa acho an eti omu twa afa so afa me ka saa asem ne se me ne tira me fa na chida no enti wana omu ka che apleku no so ampata me kosuansia pa che nsuo no so manya bi no dan ne 5 cedis no de ma me na ne se de wa Akoma si wo soro no kase me ka wo 9 prensa Akoma na me se na me de meja bibia mo se an ka na me se na pa che me ka wo 9 prensa na ma o twa asekan wa no ne fai ana o se yawo efi na kro no obe kasa emfadu abo enta tampa che dua no obo wale ni nsoma odi ni kuro mu nso ofri pachi number 2 odi sanso ni nso boy ni dua me nso ni nso ekoda na emede no se dua na ada so da honum ya mo na ne me pa chan enti sata ma ebedu fie me do ma miska de hospital kama boni bia ni mo honum a bibia nsi no akofa aba ena nyi se anya media ana otia na wonya adwuma na wode wo ha onyina ba beto me so esuma me ni tie putu ojafo onyina mo afa kofi ma brebe mu onyina omunyina di ma dance se me ti won so ni ska kwa na ma me show obi ba no me iska de man de ya all fair de kwa adwuma enti odidi matam awoka no mu de me kwa hospital enti sate meduabo ni mu ye kwa dani dua ni nyina achi no ya ba ni sister ne maami waso mbe kan sai omu me mama omu ba na boka enti dua no omu be pe kwan ye be fa so a edua no be sa ba me so mensu enti Mary adru ba bia wo je ai je fa people anim why na eja isu ni ani nkobo mensu ti ma pa chom so be pe ekwan ye be fa so eduabo no de mo pe na mo nya e be ba me so me ma ne fa mo nkwa nchan to mo fa mo nkwa nchan ya de mo ba ya no enti mam se o be pe kwan eduabo no be fa so e be ba me so enti me ma me ba ko mi to video ye friend anti e chan no se me hu se o ta ma so apa ho anam se ama me ta ma so apa o se me do be ko ba bi na no pa ya blanta na se pa cho yu mate nti o de wo koi ma wutumi wo yi me pa chan o de me koi wo na chidi ne si ma pa chan wo na chini so hie gu me na so enti ni sister Africa se ba honum oba o se me se no wo se ade ko ma me su minima akola adwale wa ne moja ni mukura adwale akora nti ade wo be ko ma me ho anam se pa cho yo wo so am de me kwa 3 months no ma ba be fama fro na am se pa cho yo mate ya de pra wachi enti ma o mu de ka be so no mu de me niam ni bigum ana eje de mba be du akora na me ma me ni han mu se okwa yiye na papa nso ni honum enti me beto me nua odi machi mienu di de otoso me ensa so mu na wo fie na eja o mu di ska ne ma me nua odi machi no no me se afie se me pa cho ma se ya kwa be 4 million as 5 million no de ma me nua no ana eja o mu akọ enti satmo ba be ko masmo mu kan ne sai ye kworo mbe mu na ye ntientia e wa hanum sei ana eja mi kojo omu kwan na eja omu koforo ka na omu koi se ma be ma ne bi wa 3 million 4 million do ni bi kura 2.5 na odi asende ye ni akwa akoyi ma ba cho 5 months nie o mle kura ne 1000 da kitwa nso hie gu ne so na fruit na besi ne na ase nyina me pa cha me ma me fle na ka chen se blaya sei na esi ma wa musa ne kura tutu ni ko hini be ti sa o jantre ni me ma me nie ma odidi ma me atama odidi ma tama ama kire se akura du kwa ho asem kura kan pa cha wa mfi afi ayi ma so free si ya ba ni nche ya ba ma mjo akoda hospital be mpre se kura yi nyina omu yali nti se madam de ba yi nyina se 5 months nie omle nkura ne 1000 kula ada enti pa cho free sam kura ne nya ne ba onko ye DNA ana so fa nkura ne komo papa on de se obi se nkura ne nya ne ba enti pa cho me de ba ya na de atie no okay me da se papa enti se ya preku a wo ye adwuma e wo ka se hifa Pacho Samsung for ne ya kana asem na eputo gya no ho ne na busu afiri yana
me ba cho ne maame efrim ti ne maame ni one ne kotena ya nti bi wona no edin be pa no omo tai di nim no waputu eja ho ba cho ya wapreku na wo hia no ya wapreku no before wo ba wo mo first ohima na wo pra wachi di wa ba maame ho no wo hia no ankasa no wo de ne kwakira wo maame ka chen se ma ebi abranti a na hia no waputu eja meni ne tie ne me pa cho de me pa cho hmanim wo fa na anko pa cho de bi ti wo kacha so pa wo na na wo je pene Mary me do question and answer so me pa cho ai satam na me hwe ba nti satam obe o kacha me so o pe me no na me ni phone nti o kacha me so o kwa adwuma na de chi obet blame me phone nti o kwa adwuma na de chi na o de phone ne blame me no do foforo nti mu ho no mo na eja ye ti asena man no phone nti phone no idea phone enko for I promise you say de ben ni bia ebia pa cho de Mary me say one story for front here say ho man pa cho de idea phone no to me the down was Black Beauty at so what the phone and down wo e bra na ya adwuma sport no na we ni boy me pa cho na me ne na jai kra boy ni kro ni o South Africa apraku be say wo pe no na we ni boy bia wo me pa cho de me pa cho ma nti wan fan sampo anko hu abusuafo me pa cho de woni ne tia no ba wura no na wonim sa woni boy ne twempra me pa cho no wonim woni ya wa praku twempra no wonim me pa cho woni ne tran fie san abosome san ansa na ya ko be yi a ansa wo fa mo first nyinsa me pa cho be ma no che woda kan okra kire ye ebia obehu woda man pa cho de ebia woni be ma bi eye bibi e wo ba bi me pa cho de bi de enti ama o san so di gina so ne se me hwe ba no ba kra na uni ska me ma wonsani bia no enti boys ni bi nso timi kwa koto ba ilom se me ale de no amaye no ma no ama ni o mu nyina ato nsa didi enti boy ba ko me wura fini be di om different wa putu oja ne shatter enti sada no ma anya adwuma na mi ko fie Brian nso ba ba mu obenunum bi enti ye ko fe na boy ni so sport fufuri me pa cha wonum nsapa me pa cha onum to amu nsa eno onum jot nsu ni wi wo say onum to amu nsa me pa cha eno onum de yan onum jot nsu ni wi enipa ba ko onum nsa enipa ba ko onum wi me pa cha wo say no mo jot before wo ni Brian apraku yi e ba betwempra no na winim na potu eja kro ni mu dada man ba sho na minim no na wunim subanya wo mu dada like ni su da bi wu na di wu fa sa kra nsusu ni so ye sa na e man wa me no nsa wo mo ba mu wada no onom exactly enu na mi bisa no Mary ma enu na mi bisa no nda obanu mu nsa wo mo sport ba bia na ye adwuma me ba cha ba ni mu dada me ba cha sa ba no so na wunim sa onum wi ni de na omukokoto na putu oja kron ba je otu ni de na eton bi o sport ho no enti no baba betobi to obanum nsa no a na wanum sa to jot no aka me ba cha enti sa ba ma we me pa che wo wun sa oye ba ma wonim ne bobra ebeye ma no anu na ne nsam ye sika kura kutana no wada ne de ama enti mi no wu ni kura ma fa san susu ni so oye sa na ye ma no ana ni sister mo so so mo de na ko ba bi sa se de be yo be jansa ni wi no ne jot no ensu onyai enti ba ma no se sika kura no a na ne nsam amre sika kura no a wojai sika ni mu de ma sika no emu ahin wo de ma wo a wutumi de ye ajapade ma no sa atama me hwe me wa fa ko fish store no me ka bla ma miska na me fanton tonia maklo so on de mentina ase ma me nya adwuma na eja me hwa ohiman sa atam no ohiman penso na me hwa ohiman ma me nya hwe me de menya ba no tia mentina no na eja me hwa ohiman no so le on de onko adwuma no ye de omra de obenya bia no de abafie na msi yo mate because okay ne se wonu kura na eka bibi sayia many one can be smart and you sika no asabre no de mame no na me so me bua bia no me bua bia no na wo bua wo bi twa susu na wo di twa susu so de wo de ma enti ada wo be yi wo ama no wo ani da so wo ba bia at least e bia wo de kofa chele wote bi aton cosmetics kakra bi agu ade so no akoton
Sadwe na ama Mary. Pacho de. Ama. Pacho de. Na sport one adwuma na aye ode. Pacho. Na kakra na wode ma wo na wo pe. Pacho ma. Na minim se bibi sei. Entity na wasa wonnim no nti. Ena ya guso fra ya wapreku. Ya fra na no pane koy but ohun wo ba yi. Ewo TV so na no yonku bi hu no wo TV so aka che ne se. Wo ba no na de wo kwa akoma mu nsam dwumade so no nti. Ne phone wadum no. Mary. Ma. Ba ma no wadum ne phone no. E ba cha sa no ti bi wo kwa na mene ne kasa na me fe na. E ba cha good afternoon. Wa no akate phone. No akate phone no. But wo hunu wo fast ne de. Anytime bi aba friend bi ano afa mebo. Asem be pa na brant yetimi kato wutrimu a. Wutumi fa ne preko pe wanko hunu ne. Ono so de wo kwache na busia. Ah ne ne maame na tifie nti wo hono ma na ode ma baka ase. Ne ko ni system ho. Ti no omu de omu nim say woni ne omu nua be ma na twempera. Ne pa cha. Mame yamra the main issue no so. Me pa cha wo ebra yaw apreku. Ese wo pe. Woni ne tie na wonim se ne din de sai. Ma ba cho apreku no omu de fle no. Wonim so omu fre ne apreku. Ah apreku no. Na wonim se fre ne yaw. Ah ba mpa cho se na bluff din an kasa ye de oh hono. Meba issue ne so. De akire wo bi adwene ne. Woni be ma bi sign pen. Eye pen ko. Woni be ma bi atwempra pen. Ya ye fre no Enoch Ajeman. Me pa cho da bi. America no cry. Ma me pa cho da bi me pa cho da bi e kwan no de me fa so no. Eho ya na ma mpa cho me yes ade no. Menim. Se menim kura wo na aka kire me. But me de ne say, wonim se be ma no. Ye fre no yaw apreku. Ena wako hospital. Ena wa fre no se onfa ni din ya. E sha daka mu ma. Wo se won fa ma. Be ma wo pa ni bibia ye. Di ntina ene akora no din ya wo no da ban. Pa cho efiada. Efiada oba mebua. Pa cho. Enti enden na wo ma yamfa efia apreku. Anfele weighing card no. Na wo kofa Enoch Ajeman. Ma me pa cho no ya menyam na me ko hospital no. Ba mi wu ohu sa de no. Anam se dia wo de ya miti na ma me so me de ho ya o yes ah. Answer my question no. Mr. Me say, woni be mate. Woni me say ni din e de yaw apreku. Wo ko hospital. Wo fele weighing card. Wo tro wo din aka akra ne papa. Wo friend no se ni din e sha dake on fama. Ba woni ne tenu nim se friend apreku. Enu ani se adana yade wo akra ne ye fiada. Oyoba. Efia apreku. Adana no ama Ma ba cho. Adana no ama otim na Enoch Ajeman. Ena ba utrim. Ma na me kan pa cho nyantin mas. Ah, ji so chirim. Me pa cho no ya na menyam no bai me wu ya mi ko we no. Me friend the phone se blaya, you say akra de be di ni ade to no. Oso de na eto ne maame. Efia hima. Nti edin ya da no so every na pleku. Nti on the trust edin ne. Enye di ya da akra ne so sese wo ntimase. Ahyase na wo koye card no wasam na me kan ti wani yira. Ahyase na wo koye card no. Edinu a wo ko hye ho no. Enu na ma be ma ne gina so sese afia ne mebua. Exactly. Tell me catch us and mama fani pie kakra mama na ha me. Enu yetama mu wo wie ye no de wo ka ho asem no. Enye so na be ma ne gina. Wonyim na wo koye weighing card. Wonim se be ma din dia preku. Enu ani ebia mo fa din wei. Ensha odi apreku. Enti pebdin bi na fa apreku to aso. Ene wu ya fra se mere. Ene mere apreku na dia ma obayi a na wonyim no. What am I say? Me ba cho. E can go fa problem bia emfa ma. Na wonso akofa Enoch Ajeman. Wunu aba ma bi di Enoch. Me ba cho da bi. Wo busuani bi di Enoch. Me ba cho. Enti esidan na the name Akoma Enoch Ajeman. Ha dwen. Me ba cho. What to mean your full name? Edi amakora no Enoch Ajeman. Mary. Ma. Edi ne free ne. Ma me pa cho ya na me de yes ade me ni obi o asase su kura efre ne saada. Ojide. Me pa cho an. O de me kwa ba bi kura kwa ye mi bi amampa cho me gidi. Nti se be ma no
ya wa preko je penin sese anu oba na wase Maako me preso say yenkɔ ne yenkɔ ye DNA ma onko 100% ubetumi eden kura na ba confidently say yenkɔ ne yenkɔ ye DNA me pa cha ma onko because nkura ne nyina ye ne dia me pa cha onko okay de to so mienu be ma wo ose akura no enye ne dia wo de prayer wachi na Akoma me ho because we de Enoch Ajema Akoma ne ba wa bro no ama wudi na fa feli we yin ka de bra wanyim wa fa ma wo wa adan wan fa atetia wodo fa mu sa bra na nya sua de na wantwe ma na me dem pa cha ma adwi nyina ne se ya obepa me cha obe mu honom ne me wo fa na me tie ase no me so na me life de maka nyina se be ma me no wo ba ko no wo mu nkwa mo wo bie wo ni bio wa na me no tena ye de ahwa akola no enti ma ba cha na ma adwi ne se me pese nka ye sa ata na nka ye hwa akola no ana omo nkwa ye wani esa wonu ne ho hwe anim guase a wadi gu wo wafra washawo ni ba wafra wututu ni ba hwe anim guase ni ye wa wode wafam ene na ba ma wo be pa cha ode a me ma me nua no a o kai me ho e ma ye ba ye no me kofra no aba e bra wo be pa cha no na ma me nua no wo ho me pa cha ode wo se wan fa ni dia ma me nua in the first place pa cha Mary ma na ma me nua ni ho but be man sa be pa cha no akokoam e na sa gitu mu wo bie ni adanse amfa ho wo bu ma me nua no kra ni mutia bibi sisesi na nka so woni wachia woni what in the buanfu what is what dia minim na sa ne be man ko cha na sa wo second one ba cha na no so asenya ne dia ba cha this say atiefo ye gusu afre be man no ya fre na no onfa wadum phone no so anopai ye fre no na ekopa say wadum no enti ye gusu afre no say mo ba pani no nya fie sen ba cha 4 years ena ketwa no so wanya sen onya 1 year emudia hin na oto ne din wo phone so no me ba cha omienu nyina akwan ba so kire me afian ma na me ko iweyi no musu omo pe edin eda ne so na me frɛ ne phone so ana obo odin ne kile me ana ketwa ne nso saa me ko hospital na me de ne ko 40 days eno kra me ma me mo ha ti e ko duro no msi ni din na no so me frɛ ne phone so na obo odin nti nkra ne mienu nyina first one cross sense anya ne dia no sa to ne din me pa chan ya wa prekuto first one no say anya ne dia ne dia no chan ma otu ne din wo de ne to hwan o ma me ne ma me na we ne so de ne to ne wofa ena ketwa no so sa anya ne dia na wo sesa wo ne ma de obegu ma no mo so mbego ma eno so asa to ne din but still wo sai gira wo say nkra ne mienu nyina anya ne dia me pa chan can you imagine the compatibility enkra na anya ne dia no nyina wasa to wo mu dia ka ho me pa chan na ne me makura aba se yenye wo mu dan ena ma yo so aba se dia ne yenka kire mu bia mu a mo beti ase wutie ye program yi pa mamba cho de bia ti ho de bia wutie me pa cho ya wa praku di wo wani na wutie na wutie before wo ko ji ayi wa praku me pa cho sa tam na mente da nti me ba me ma me mo ha no sei no na me start it ye program we bi wa ba bia o but ha kra na wonte da ba bia de so na wonte da ya wo betumi dia tu mamba cho na yi ni etie oyele pa na ni etie ba ha no sei ni de e wo de no a wutie ye no na ade na wudi tu wo hofo ha me se wa bodi ye nyina ye adwuma ba ko ma dia me se ne se wutie wa yire pa ho no na ye tu fo ho me boa ade futuo na afa ho ade tu wo hofo ba cho mentie bi tie because na ye wo se wudi e bi nto woda ene hwe enkoda me yenu se hwan na hwe wo mo abusumi num ya won first kama hwan na hwe wo mo ba cho me ma me ne me papa mama betrans na ka bibi kakra mama wo ma me no papa na hwe mo wo a wo be hwe wo mo na wo sign the burden ena ba beto wo mo so sika ya ya wa preko so de ba we won fa bi anto a enei wo betumi di akwa koso eti bo ade pam ba cho se mi sua adwuma me ma me kula ti me na boy mi sua adwuma o wan na do ko to adwuma suam me ma me koye ni ti nti okwo na oni ma me ni nkomodidie ma nti na me ma me so na ko sua adwuma me ba ba no a won na tena ya wo mienu ni na no amani tim kwasiabu nti wase ye sport no
obem uska kakra bi akoye adwumenti wo se ya tena hwa na hwa me mama me batonkura no the same be man say enye ne dia na be man no ya opreku na minim describe no chere me what to say ipa show you tuntum tenten na ni afika kala okay me ba ma me so ma myself last question because another second story wo ho for and some story na dey ba second no areho in fact be man wonim ya opreku fie 5 months ni on first kamada wako fie wako hwe no mampa cho toda kura de bedi ni fie kura no na edin wako ni fie akore no e pa cho mi ni lo fa ma me de ko ni sister mo so asem ni say free say anti bi wu ye no wa tu fie say ni nua no kuro mu ni ba bia o ye de woni nam woni lo fa we di free chede ekwa putu mampa cho bi ni ho me ma me so be ma bi so edu anopa mi nua nketu e ko school di obenya no no de amankura yi so ato aduane adi mamba che obi wanka me kododo you say ada no nisio you see your life Mary you see your life one life da be kra na mo beti afutu amaye se ema se ye boa ye den wo ye be ma na wo se ye pa fa ye ko fi ansa no bi ade na no deja ne dem deja no mudi sa mama Akoma FM feelings keke enti wo bada no wo dansa wo ko sha mama yo preku ba ye no se de ma bra wani kakra bi mama mele ntiase ana mena nete me kura ma ne mele wo ye mienu wo kura ba no me ana me so mo nkatenkate saa oh mama si ho bi mama me ana me so mele mo nkatenkate saa ba ku do watam me kura ma no wo mo oh why ya de me kura ma no wo mo ba ku do watam asisi a me kase mele aya akola bi a kyese me kana asem ka se na so odin ma ne papa tunofua wentie sukumpo me ben kwa wi Jesus wenwie suku atalema watam de cheye watam suku atan de cheye akola odi suku atalema me ka so awo miensa na mele so awo mienu etama papa no wodi akola hu ya papa wodi no hu ya so kwatena asata no wodi aden wako wankraye be mo na nyim ye akola sabi owo ne yem omkoye DNC saa be ma so aya be ma bia na no muti ifie koro ne maame ni ayesu ye ni ene okodi manfo na chekọ eduaden na chi no na be ma ne koja ne se eduaden ene ehwo de na membo so nya den kwa putu agya nti be ye putu agya ne kokọ free ya saa nkora mi no be puemu a ese se bi kra ba bi oh ene kwa de na se eno asai kra se ma se omkoye ne DNC ni ade na se ka me ba ne den o san ba back wo ye nchen akoya ne me se o yire na chi se ye ne ehun ne kira kwan nti wahima ibeto mu ma na ya ro hosam just Mary awo na me se Mary awo so won ma ya ho na na si won ma ya ho nti amacha se ye hu dia akure ye no nti o wa na akure ba pie da kram se se wa kwa ma akura ma akure nyin ma na se so nyin se ye ne ade ni na ye nyin se ye hu ni nyin se akura ye ti anse wawo ye akure ya mba ye nche se obetena ye nche kura baje hu me e kase ya owu we ya wo ma tu ya bleda abeto akure atu ya so sese akura na ba na ne sika ya de ba kama sese mfa sa 5 months ni ma sika mba da sese akura ya lekura na ye ni ana ye se yi botom sika ya de de hwa akura papa so tuwa na adwuma nyina ya de asai wo hwe wo ma ye ko school wasa ba hwe wasa hwe akura mienu akaun na se na ya ahomete sam kase pa eneja me ye se de aba baby ono ka cham sa akura me kasa me ma na mba me nchai mwana mu yese yankwafa nemra me so anya hwe de asiesie wie nti wo de mele na ba ye nche a monfa nemra me de akwa de na meni ho na me kwa ye obechem 2020 na mo de beto ne to yeso ya eno ano no 2020 na mo beto yeso ha eneja me ya na me yese me nua ba ko we fa ne Helena me fra Helena se Helena me ni fio na mo de mele aba nti me sraw hwe kira ma me na me kwede makofia de bia me menda e besa ebu mekatama yeden asa abante hwemel na me kan me nua yeden wo sha akore ma me akosita ma me yeden me de koba ya me baba hwe no ne mu na sika na bakama afide boy mi wo hwa na afra me fon ne mele no enya de metumi awore ne bio wo twempra me kasa kira mele ntie wo fa wo sena na me se bla wo kasa to bo ase kasa de bi obekasa bia wo ne mele ho asama tam na wo ne mele nteno
wa ma hwe tira kwado wanya ade afo ntende wa hu se ade afo no aye kwanda mama edese wo de batu yaso dia ye de ni hwe baka ene na numa sa ba bia pa bia fa no kwa me se de wo ka cha no ene bo ho ye so wo se kware nya mba de ene bo ho ye pa ya de kwa de odo bokro ene de tetetu an me se ma Akos we problem wo tie de me pese me hu fie kura wo ye den wotimu na mo de ba ya me de ba ho fie Sunday no Mary Sunday kwa ka sa wunye adwuma na so aganye pa de sa ese wo ba pie ho de a wo so nyipa no ma ye de ba bo ye nkuro wa me ye sa dwada nka yam na me se dwada de ahombo no wo ma ahombo no wo that's intina mele de wentie o papa sam ti papa e wondi na chi nkuro ba wo so wondi na chi ne phone kwa ye ba ho ba dum phone ntina de ho no o de akofa ba enka wo the first one na wo di ye futi yes sorry so ye friend no won fa na abla bo anu no yenyi yani na mom toma ne no o tie ti no wadu ne phone enti ka bibi kire no mame ya wa pleku me ka cho se na ne kine ya se wa ma Akoma FM hanum si a me ka de obeka afa nkura ne ho a me suminya umusa onhya nkura fi se the edu ya fe na o say sam ne kro hima start school dada amba cha ya wa putu oja onko school o hima ya wa putu oja da bi okọ school 10 cities o ti fie ma da bi okọ school 10 cities ya wa putu oja wo hima me di akra ni ko school ya ba han se ma akra ni start school waja no je say akra adwuma akra me nko na se wuntumi nko akra me enu wo didi na ekwa adwuma no na de ni na begu akokra ni abrewa ne so mama nyame sira wo kura ma obi okra nka ne kura ma kura de ompane ni aso mo kata sa so de na ye ne sa nyame sira na mom ni yaguso abraku ba bia wo bia bomodia se ene de kwan so wo beba na de wo de nkra ne nyodia betra nkra ne papa ye ni how so be ka san nkra ne nyodia ene ma ba wo bisa so wo twempra wo ba ma na chida amba chode wo twempra wo na chida me pa chode wo ba che wo da mampa chode wo bia be hu sa wo ne be ma bi kwasha ba bia boye wa praku amane ye pai me pa chode bi wujidi me pa chan wase wa enu ti ba bia wo bia no bomodia na bra na sport wa adwuma no so na wo ye no wantumi am obo sika bia no kakra ngu a wo di ba bibi mampa chode bi ni nyina ya life no wanum Mary ma o ma me mokra na ye ba adwuma no sande o papa skada pa chode bi wan sande o papa akokra ka preba da and so nim say na no ombe chi me pa cho mo fa second story ni mra me enti mama nyame nsam de atie bia no ye benya ya wapraku nyame nsam papa ye ko yo na ye the second story enita ba pa kro no ono so ade ne de aba enu nti eya na edio da ben ye maba we won beti ase eye Kema Line Limited one to bra papa ye ne wadi aba Oliver Tombra way was Oliver Wen Miss ye Oliver Millet Miss Oliver Special Miss Oliver Miss Adrian na de say ye Miss da bre na anwadi no dia ye de ahyem say ma enti wo die aduane Tombra papa ye be ye ho adwuma kama Oliver Syria Miss onua Tombra we nye Tombra obi akwa bomodia ne pebidi na wo beda Maa Akos ase kopoku trading ya bi guo China mall ya di bia guo Harima supermarket wonu ma bia tuma koma mu nsam obi atie asafo bo achika hiro ahenema kokoben ma Harriet wonu bia koguo ya achese hana wokwa ya wo be kire wo bi ni wakwa yibie friend 0507169417 0507169417 and 0243 519495 ubenya Oliver Syria Misibi na watu 21st Health Clinic dia ye sciatica expert nti wotu ase no agi wim wu dia wonya siw na se e ma chese wo tena sentena ugire wanyina nante esunkuwa na fei bui agi ana wo ya 21st Health Clinic ya de ne ye sciatica obetu ase dia ma ho esan se a doctor for ne ye sciatica expert e free 20 sciatica no kwane de ne ya de nka ye bia ye koko e ma 21st Health Clinic lab ne scan massage machine treatment we wi de bibidra won waka ho ya de no ebeko 21st canteen so de 7 am pepepe na bono aye ready ya branches ye du enka do me market every do dan mu kuma se e hwa overseas ultra for radio sunyane tachima agos sesahwe fra 0540 311 311 0540 311 311 mema me second story no akwaba na fe ye ntwe ho emra ani
Mama. Anytime wakwaba. Medase mama. Any minti wonka o. Medase mama. Boko de. Pachoi. Any wuji dis boko. Any when ni mu nyina sesan ya. Any ma aye transmagrify yi. Bibia boko de. Pachoi. Okay. Etifu ani se bibia boko de ne ye twa ye ho aba. Ye ba second story wom. Ye be to amaso. Oh Jesus. Esuo atware okwan ama okwan atware su. Enu ana mepe. Asa wa ba form. Me pa cho me ne be ma bi na eti ye frɛ ne ya wapelaku. Pa cho sa tomoshi a ohu me no na me hwɛ ba. Enti oka hyem so na ni gye me ho na agya me te ase ma no na me ne ti nti me ne ti na didi mu ana nyinsa ko baaye. Ti nyinsa ne ko baaye no na me ne ti na me ka chen se blaya ma miska fan ko hospital. Asemo oka hyem se nyinsa no nya ne dia. Enti oni ska bi ode ma me dia ko hospital. Enti boso me son na odi ni sika to ho no na me ko yi sika ne so 1 million no okọ adwuma. Enti me diska ko hospital. Ti mi ko du hospital no mu hwe mi no mbusam se be ma na me ne nyem ni din de sei. Ti mi ana me friend wo phone so na me se bla yam pa cho ma ba hospital na ye busam se wa blow fu din de sei. Ana o se e friend no onu kra wa amoni din no. O se nyu oni me na nyim nti me ko pe be ma me ne nyim na me moni din. Enti mi ana me se bla men ka sa asem ne mfa nchele me. Enti ma me nso me de ya ona me boy inoko agiman se ene onu na me ne nyim. Enti asemo blaya ne ka chele me no ehwo ya na me de ka asem na de chele no. Enti edidi mu ana agya me ne neti oho no ma osen anyi sen ne nyame de akokọ pe be ma one ne nyim. Na fa nyi sen ne ma no. Etoda na odidi matem no one me ntokwa. Ana me de agya me ti ho no nti oho no ma na ne bo adwo no. No ama misika se me fa nko hospital. Enti sata ma me ko hospital ni nyo no so musa me se de be di na wachele e wo we hospital card ne so. Enti edidi ma na wo ka ma no ampo ne han ka na ode me ko ye. Me ko duru hospital ho no na agya Nyankopon so ya me asomdwiem. Enti sada ne yanyi na de kyen ne yi ye. Me ba fie no tam me we card no hwem no Mary. Edi ebe di no akwa akotwe ahewe yin ka nam se makodu hospital mi busa se blaya wa blof din di sen ni ebusa o so nya one me na nya akopɛ be ma me ne nanyem na me moni din fa nhye ho no ena ma odidi matem wo ho no pa ntimi so ho ya nam di bo mi tirim ka asa asem ne se nnoko agiman na me mo tworo de hye ho no ena agya me ho no ma one me ntokwa me wo ohima me ma asia ne ne tifie ye frɛ no anti bi maame ni suni ahoden ana agya omu ya no mu se ensa na tie de ablaya peka ne emfa mele nkoma ne maame mu no omu nhwe ne kakla me pa cho e ma ha ehunahuna nkomo se de sidi na se okasa wa asa ha ehunahuna Mary ha ehunahuna ebra wo ko hospital na wo frɛ no wo ka wa asem ebra ko hospital na wo frɛ no so funny unidi ma never feel we yin card no wa fa ma na wa wudi din ye me pa cha so no wo ba ya obehu ye no wo ka asem bi e ka asem fancy ni nya waja no wom na ma pa cha na me start no e ho no na me ka no enti pa cha me ma wo ni mu no ana minya de obedwale akra ne ma me so ani ni tibi anti bi ne ho mfa no ye ni tifie ne ho mfa no ti sa na tie de ablaya ne ma me dwen so mu mfa me koma me ma me anu omo fa aka na de omo de me koma me maame wo enebehi nti ekodu ama ono kura po ka kire me se ma me nyi ono ne ho adi se be ma one manyim na de enie o ka kire hwan blaya ne ka kire me se ma me maame mu hu se one me na awo no na oni sika nya so mbe ha ni sika semu na pa cho ka sa asem no ana me se blaya ma ya kwoto me maame wo fie me maame nua anam de ne ko no oni ni kunu na chese bra ya fere se o mbe hunu se wonne wo na enyem me pa cha se sabekra no wawo me pa cha etu wo fere wo a wuti we wo fere se onkrofo be hu se wonne wo na awo pa cha ma wo se die na wo hu a wo ba wuti wo no o fere ye tuaso enti ma ba cho ma me maame mo ehunu me maame ye kwenu oni fie enti ni nua ni kunu no
Itu omi ya no mse be ma ne nyim ye no we ana mse ma on ne satam so no atu atene kura ye aduru ka ne ho ana mse ma mpa che ne da be ma nam ne nyim on na ekọ no ana mse ma so on pese mu be hu se oni me na awo ana eja kofro ka no koye enti me didi ma na ma me kwa afuo mo baaye no se na meli se wa ba wa ma metue mo so frɛ se wo ba ma che ana mse ama ye traffic na ama ye de ya che enti be ma ne de okọ enti ska odije am ye de enie ana ma ye midi ska didi sabosumi su bia me pa cho 4 million ti bosumi su bia no de sika asende enti ye ko be 6 months no ana ma me se melo wa che be ma ne nso ma ha uni ni di nkomo kura me nti nkomo am uni ni die ana mse ama me frɛ na ma nti wa na me frɛ no no ani me ma me ka so sian ma me oba wa ka de wa ya achelew ana ma me se de ba asem no aka che won ka bibia nche o se ni ebusa nti hwa na ode to so saying se on pe me ma o ka se me ma mi musa me de ma ye no na ma me se na de ba asem na me ba no wa ya on ka bibia nche me awo ka se o musa me de me ma ye na ja be ma ne ka te ne fun enti me ya na mpopa so de bi achi tena na me frɛ no na me se blaya na asama si anka me nu mi enu nku atiri mu no e di asam no kan se because e ho no waka e ho na metwe ho adwene se so bra wodi wo ye no kofa we yin card no a wo hwe mu a wo hu din no mo kasa so no ka se enka mo nku a mutiri me ba chan meboa e kire no wo yi e di kire wo bi okoyi e di kire me wo fa me hwe be fre no kofi ma bele wa putu oja okobo ne ne ye akua ma ne se me nyima me ko hospital me ma kwatwere be ma fufuro din enti wakachi na black office melo yes anam so fa sama wakachi le me na ma me de ho ya o yes ade no ana okota mo yin card be no mu nyina hwe su bie no ono Brian nso asama wakachi me ne se me ma ne ka me nko an ni tirim ti me anam se Brian no asama asian ka me no mi enu tim no akobọ so akire Easter akua ne me wo fa no ana ejama on ne me kasa so am fancy de me ye ma anya ade na me ji me phone so otum se oka bibi chile me ena ma me so me de ho ya ye de sa de no eti ma me de asema waka ne san me maka de bi me maka de me ye achile no ana ma me se de ba asem no waka achile ya sorry dan na chi na wo frɛ no what na ne edru me kwata sorry dan na chi na asema me ya nam se Brian asema ase anka me no nku atiri mu no ana wo ka che me ma me se me ba ha se wabusa me de ma ye eti mi ya no mi fra so dan na chi na mi ko ofie na msema be ma no me ne nyem no mi ko duru hospital ebusam se be ma na brofu din di sei enti o ka kire me se anyo ne me na nyim mi ko pe mi kunu am ne nyem to ke cancer ya bebele de chile me na ma mi su mi bo mi tilim ene yaw e de bo be ma fufuro din so sa be ma no kura mi nim poda yaw o ka kire me no ana wo de pe din fufuro she ho no na wo de bo be ma fufuro din de na che se be ma fufuro bi ho ya wo bo ni din di she mu amba cho be ma bi ani wo free sa asema o ka kire me so ho yaw na me de yes ade no enti me ya nam se ma se be ma no se nyi se ne nyo ayi ma wo no me bo be ma fufuro din na di she we yin card ne so enti sa na tie de a ba ma ba han mu se ne fra won fra ni hu a mu hu ni nyina ani o se me de nyi se ne ayi ma wo na kra ne nya ne ba enti me fa fra nkoma be ma fufuro nti ma he se ye ho dai me ma me ka chem se na afuo hu afuo nti mi nya de o ye no okay nti akire no mu koi me pa che me ko fra me ma me nua ba ko asie ni mpo ma meli ana me ne ba be ma ne ho no ye si free aputu oja ka me ba ye fra ba bi the red iti ho no na me wo fa kofini ne ba ne wo ya wa pleku nti wo boy ya bonidi ma me ye fra ne branch Drabin Bank bonire branch one ma efa kuma mu nsam dwumade yi eni agro so me ka sei ya so ma bia tumpa ya wo bia si hu no tie bie ye twa mu prose Drabin Bank bonire branch nyame ehia mo papa ani mama me hu a o ye me fe but me hu a na me rasa ho awia ye tie o Mampa cho me ne be ma bi na anyi sen ana me ne na net ti se boyfriend na me ne ti no na onye me basa o hwe me kama
ibia me pe bia wo yede ema me tinyin se ko ba ya me de atu nanim na afei o ye ne ho ase ono a obeje ase ono a na o twetwe ne ho ne ade enti me ka hwe ne se ye ne da enti na ofa ne ti ema me ana o se ono de onka ase obewu enti yenyinyin se ne nye de enwu na o ma me 6 million se me fanyi me fa scanning ko yinyin se ne nye de entu am ka hwe ne se me de misuro cause me ti me nye sa ade no enti no me nyinya de enwu ti ama o se me nyinwu di a on de oni mi ni asem bia ba nso me maneti ase scan no de ama me ni me nyinwu scan me ye de medi ti mi di scan no ma fa scan anko yinyin se na anye de anto anwu efiri ho ko no no se ma nyin se na anto anwu di a ene scan no de ama me no ma mi sika bia biem afa nsusu nyin se bia enye ne dia mpacho nti be ma ne se wo ma usika se na so de ma wo mpacho ma mi 6 million 6 million me pacho na wo ma ne nya na won ti ase se waje but unko yinyin se me pacho na wo shia wedding fiese pacho me 22 years nti wo shia na wo fiese woni ne twen plan ye pacho me ne dating de na me wo 21 normally 21 okay pacho na wo ye adwuma na wo shia adwuma na ko school pacho na me ko school na wo ko school na shia be pacho na wo GHS na SS no wa hwe me a wonu ana hwe wo pacho wo hu na wo SS pacho na mo SS2 no wa hwe me a na before oba be hu ahwe no wana na hwe pacho na me mama na hwe me okay pacho na mama ka so wo ja hwe pacho debi nti ba ma ne baje ehwe ni free wo ma me nsam oh debi ya ne sa mboa bi de otimi de boa me ai mboa bi de otimi de boa me na nye so no na baje me free me ma me nsam ahwe me ya oh okay nti wo wie school ansa nyinsan ne ba na wo betwero no na nyinsan ne ba pacho me wie school kransa na nyinsan na e ba pacho ai okay ebra woni no be ma no etwempra no wo ma wawofo ana wabusuafo hu se many abrantia ne friends saying pacho your friend Akwasi nana yey pacho your friend Akwasi nana boy be ma no ana na nyim ni din di Akwasi nana me pacho ai na wugidi yeso ni din pa no pacho ai me ne free crow ba akoso oh pacho ai ene so na wonim no crowd dance ana wa be so pe me pacho ai me ne free crow ba akoso afija ase oh wanya fie saying pacho ni fie ni de be 37 years better to 7 years okay na wonim no e wa fija o se fija ase me pacho ai wonim no wa fija ase na Akwasi nana no what say ni su wonim no tina na ni ye bi ni su what to what say pacho krom ho no want na ho but ho no free ai na busuafo ne family obia e wo sa akro no so enti ofa wo no enye fa na no de okoda pacho kumase ha sei efie ho kro de me koda ho da ye ne family fee ne sister fee ma ne sister kro ehu so de me abeda ho mo ka che ne se on fa me meda e hobiem o de ko mpre e ho mpre sei ba kope ma ne sister ne kwa ne hu ana se abusuafo bi kaye ma me ne no aduane ono aduane to nti na wa hu se o de me abeda ho ahoma che no ti o hu me but wa nyi ne hu aduane kire me se wa hu me ti e na o ka che ne se me na o de me ba ho no na o gitum no se ne o hia me fie hobiem na ba ma no na o han dan ya wasiesie mu a wode wo bekọ no wode woni nam ne sister demo apart from ne sister demo no himfa biem na no wode ko pacho ne sister honko ha no oba krom ho no ne sister ne honko ha no wode me koi but kumase ha na o ma me ba ho kumase de mi ni ba bia the rented apartment me pacho ai wote ne wo fafie wote ne wo fafie me pacho wo ye de adwuma me pacho wo ye mazi adwuma wo ye mazi adwuma sai pacho ka ho otonton ka ho enema otonton spare parts wo ka ho me pacho nti wo so di omudi nim no ne Akwasi nana na e different ni kro mu nyina fija ase nyina Akwasi nana ne e different na Akwasi ne e friend no enti na Akwasi ne e friend no pacho ai nana Akwasi nana eno a na e different no enti wosi kumase ase no hefa na no odo ba me pacho ote bremai adonko side ho pacho ho no ote ho no ya no de me ko nwa ba bia me pacho tina timi ko di na san wo ho
mitimi kodi 3 days 1 week ni ade me kɔ ne nkyɛn me boyfriend no a me ne ne te wo boyfriend no a me pa chon wo boyfriend me pa chon na wo maame nim sa wo boyfriend a wo ne me pa chon da bi na me maame di onim why me maame di onim wo papa nim me pa chon da bi wo sister nim me pa chon da bi obi anim me pa chon da bi na wutumi kɔ da ne what 3 days me pa chon na maame hwɛ wo maame na wo ne wo maame na te e na wodi kɔ hia akwasi na me pa chon enti ukoko da wo bi what 3 days ba wo maame nso no misa hwɛ bisa me kra ana mo yɛ nkra na sɛ yɛntia mo yɛnka mo ani mu asɛm me maame de okame na oni ye gya wo ma wo kɔda bɛma hɔ 3 days 21-year-old girl kɔda bɛma echi 3 days ani yes mama awon fɛ yes mama ese wa awon fɛ ni nyina ɛkɔ hwɛ w'ani ma hwɛ w'anim wonyi mu mponi o hwɛ wo ho fɛ Akoma FM. enti akwasi na no ese die pa mensu mo ba na musu se dia mo ba ma mensu masu bi o first one abesu ani eti for arahu o me ya je say ma adwene ho me kesi no ma adwene ho amenti ase emema bitimu adenti ya mai mu hwem ho yie kosi da ban Anita. Yes, mama. Anita. Yes, mama. Mama, we don't want phobia. If it's an open gravity. Ha, Erabi, mama. Anita, dan wani chame. Akoma FM. I'm for grading as some more can say, me bow, na me fifi. It's anything, dear. Also, banana. Na me fifi. Uko no ni fia na wo fe. Na me fainting, you said. Me the baby bye. Ha! Eti for ade no eni akasa sai mare ho. So nyinsa ne nyane dia. Wo ba ne wa na wo fefe. Enti nyane dia obi dia. Wono ne nyinsa dia wo ba ne mfe. Mpacho debi. Wo so no dia wanyim obi oba ne mfe ho. Ano de min. Na sesa no wo ka wo sesa wo fefe. Ne nyinsa ne nya kwose na wo ye adwuma. To ka ho spare pass e wo magazine dia dia. Na che so no dia wanyim oba ne mfe. Do obo bi a obanyim na oba ne be fe bi anya ne dia. Ade na mema bi kra trimu ode kra ase ema ye mu nim sa wo mo ofo nti bu ko a wo mo de be boso na mo di adwem bone ne nam na mo dada na yi sa adan ha adwen se wunyi sa na nya sai 7 months 3 weeks Mentoshi 7 months 3 weeks Mentoshi me asa me go hospital grada 7 months 2 weeks no go hospital da ba ko pena mako mi twa scan ba ko pen me go wunyi sa ye di kan ya wo ko twa scan no antenatal akra wo nko biem mpa sure de ti sa akra ne da ye sa akra ne na ye sa complication bi wo ho wunim mpa sure de bi etifo areho samba ko ene se ena no wo ba ya yesi akwa akwhwehwe be ma na kira kwan no in fact say na the whole day na baba wa inu oni di ekokotwa hwe asha ya ni o ya pastor ba ko ne ko ya pastor si o wonu mom wo bisa no wo se papa fra no pa nyina me ni di yo na pastor si o mom ma ni sika wo de kotwa aduane di ko otwa hwe oba last year ka se onko gina ho me no wo butu asa da ya osra ya se ya ne ya se na didie ne woni bie oba pefo no woni di ye wo be wato ye so enso nyame ntia masa wo ye Yesu Kristo di mo ememe bi ye wicked wonu sa woni ba na ekoda wonye mu a wonye mu a adan na won hye condom kra fa mo ho bai ache se nyinsan bi ama wonu oba ne gyae a na wokọ ne baabi na mokofa we de bre wo mo na mo anya mo so mo fa kwan ye ne ye hwe no would you feelings ne ye gina hobi akra se ya kapa ne maame one ne te no wa ya de
wɔyɛ maame pa wɔn na atete wɔn wɔn kora brem but mɛka ne maame pa ni hɔ but ne step mother wɔyɛ adeɛ wɔn na atete wɔn a nti obi akora nim sɛ wɔn maame afiri adɛn Anita. Yes, mama. Won't to talk one year, ma. Mpacho Debbie. Won't talk Kruabakura. Mpacho Debbie. Bet to a won't talk. Mpacho Debbie. Call sheet won't talk. Mpacho Debbie. Robber no ya this hour. Mpacho Mintosh. Robber any roof 5 cities. And won't talk. What mean Mpacho Mintosh? What's the money Aquasina none free? I will figure. Mpacho. And the beer and what's your fear or don't call her. When you was sister Akoma na wonu busu ni bi alcohol. Some more question na one no. Me pa try me offer ba ko edi anim. Afijase ho de nya ho ankasa ne efie afijase akoko aso. Se wuduru afijase ho a wo se wo kɔ ne kuro ketuo ma akoko aso. Ɛho ne yefiri. Nti me offer ba ko di manim. E me ye kɔ de kɔto ne sister nanim. Ye du o ne sister na asema wo ka ne se ne nua ne kura ne nye fine. Ti sa asem we die. Je se wono a ne ne ye dey. Eka nti na chese one ne family ne kra issue kakra ye dey ewo omom ntemti o mantimi anka ma asem amame okay nti wo kwa afija na busu afi o mantimi anka no ba bia no ono wote ewo kumase a wutumi kodi ho 3-4 days no so wakɔ me ba chen aye kwa ye nto no mokɔ brebe ne amonto no yetimi kɔ ho se bia weekends kra se bia ebetu ni fi a obekɔ ho wonkoto no na monkɔtete no ne kwa no ba anadwa ahimracho be sorry na open for na wusini gate ya no hwɛ no anopa tete de nkɔtete ne de nkɔtete no but yetimi kɔ ho ye kɔ ho a ye nto no wafo nkɔ na adwuma mu da mazi ho wafo nkɔ na adwuma mu da ɔde me kɔ na adwuma mu na ba bi ɔkyerɛ me no me hu ni sɛ enye saa ɛhɔ no na ɔyɛ adwuma no me nim sɛ bia ne shop na nkasa eni ena makoho say atiefo ade ba ko areho ene say ada baba we ba ye ne ye fra akwasi nana no ye Ismail na friend no was edin ye friend na Nita wanti bi dani wiase oba ye ne maame wo no ne nkura brem kopim say wanyini 37-38 years no was din Nita wanti da wani wo baby akra friend Anita inside da wani mo ba no me pa cha fra pastor si o mame pastor si o mom ana woko nana kria pastor si o mom na ekɔ ho na wokoto boy no wokoto no wani ni o se boy no ka ben wo yisu no ho ne ma o yisu ka green car green be no easy ai eno no use atiefo me mumia mo aye nua ba yi kakra yenya nua edie me say baby san question na mom no asam no ye mareho ena wadidi mpa cho dey se hin na tie me te pankro no wan che wo pankro no me sister na hide da man ya me te ho de mi di na chi ye wu di na chi ono na han dan di amamo ma me se wasam we say die ntinda boy no woni wo bia na wose me ne wanyem me nyi koyigu wa ma 6 billion me bo me fonyi san yigu so mesremo me de ka asem na woni wo bia no no se ne boso wonyi koyigu wogi sika na den na ho so wanko yi afiri ho mama da chera de bebisa me boja no mitimi nyi wano na da nyame misa say be ma nya won wade na wakoda no ono wada eno de nyame misa mama eno de ndehye eno de mi hu ade apoti bibia si wo mu fie pen eno ntina na ebo hu ade na esi me nua pani kwa wo so wamba wo nua pani wo ya dai ba cho kwa wo so wamba eno ntina ba cha ntina ehu so ka wo timi ko yigu tu nua pani no kwa wo so wa ma nti na ehuhu mpacho entira won so na huhu sa wo kwa ya abortion mpacho die wiase kura na yetimo etiefo be ma no wo yiri ana sana mate no nti sa ne yiri ne ti a de asem beba sa wo yiri mpacho but the die no do ko mu de wo enhu ne yiri da bibia nkyere se one oba nete ewo dem ho wo sister na wo ne ne ti no de adwuma no ye mpacho no ton force ewo krom eya wo ne ne koton force si se wa wo nti wo fie si se wa wo wo fie mpacho me asam no just say eye ma rewa ma mi hu ne menye woni di o
na yenhwe obapefo ensan bia atiegu ne ho ne nanim ekuro bia atiegu nanim se complication kura wanyi nsan yimu yenim me pache wo obia wo brone no so bobrono mienu no ana wone ne koso no bo na me fa number bi ntudwa obia wonim pache wo bremai macro side ho ho na no ode wo pache wo kwa na ne naf ode wo chiachia ne nafofuo bi ne naf fie ho bi rent dan ho na no ode ne kire me Evans your friend Evans pache ona na ode wo kire no ne wo fa sekra e wo fie your friend mother da ne sister ba onu so hu se no ode wo ko pache wo se wonim no wonim ani tabia Pastor Siwo koi yesumai mama me fa we manka mema Pastor Siwo no akasa aka na enso frama wayera Pastor Siwo no akoi edi nkan woni ababai na kro magazine wo bi sa ne akere wo ha se wo abo magazine fo na mane boys no ti ya nkere wo da ena obi akere ade akere no mo sa akoi na wo mo kona ababai na yase ade woni di to oni ahoden na Pastor Siwo nko akoi okwa ni akere ne se ne shop ni okwa na ka no ankasa si ho si ho kan ka no a ababa describe in si ho Pastor so ni kodi nkomo a wase me minima nita anita ni so ni me ane wo kan wo se wo nima nita nti Pastor so yeso nko wo twa picture ba kire se wo no a wo pagya ne fo no se fa fo ne mame se wo twa ne picture wo hwe so wo twa no a na ni abraje phone wo hwe pictures ni na se wo so a obedelete ade na wo suro sanya wo describe no say no sitie na menka sade wo sitie ya Pastor so describe kira me say no sitie mampa chakosi na ye obi a ni modu kakra owa oye tuntum ne ti deja na ni muso deja pacho sa note sa pepepe na owonwi ewo ne ha mpa twan owonwi ya Pastor si wa akoto akosi nana wosenye mia ene waba wrong shop ana be man ni timoden ampani ampa wasenyo no ene ye dia asam na reho in fact asam no areho she nice get to wafu we sorry ja na me hwe wafu ne kakra wafu we na say anya say 7 months 3 weeks kiti kra bi mpo hu se aboso me so no na watwe me asafu na bo atade anim no hu Akoma FM twa kwanya ne tra so na wa hoade no kra bi ni hodada eti mesramo madawroma mo amunim akwasi nana na mo hu se no ne Anita ba na mo pen me pa mo chaw me de line beto dwa mo de amon frɛ mo nkyira ye na kyira kwai ni ye man taking responsibility madawroma na asam no eni enyai Anita yes mama ye ni hwe na mom wonto wo ho ne ma bia enti akoma mu nsam team no ya gigi kakra Mr. Wusu Adum Bronze Africa New York na dawroma oba pe kwa ponta kunu adawroma nti ye discover way man kwa na fakope eniema enkora ho niema kakra ebetumi ato fato na fagu na menim sese de etie bia no mi ya hwefo ene etie fon so kakra bi kra na ebenya free wo mo ho a yemfa ma ona fa bi toto niema ne bi ka ho enu nti je so ujifa we no fato na nyame ya adomu a ebepe bia ka ho wodi kakra didi a wodi kakra to ene ukwa we semna sapo be shit ba kumienu miesa bi kakra na watoto ne sawai yeguso efra akwase nana but on fire wakofa wo bi young akra ne ho fe wasa na bra wasa na Akoma FM me pa chaw bia na wo hwe sa bre wo feeding bottle wunyusu wo call sheet awo ho niema bi
ebi a wo bia no ubetumi de abrɛ yɛ wɔ akoma mu nsɛm ha ne yɛ de ama yɛ nua ba no ayi wanya 7 months 2 weeks awo kora tumi ba 7 months we say 7 months 2 weeks woni mu mpo wabobo bia guso ano keka so oba wo kyera da bia na yase ye ne yai sadie na ɛha no we don't know yenim ne sister akɔwo wu awo so painti wo soro wankoya abortion sese ye hwɛ ne situation ye ba ya ne dɛ utu omofo mu ntie nso ba da ye nyina ye so nti wo call sheet wo de wo bia feeding bottle ye wo benya bia bibia wa yusu but ani ye mono ewo ho wo de ba ye beje ye mono so a ye beje ne ye de ama no na odekọ sa bread ye abrante ne so wonte Anita Dinda na bia na won so wo kakra bia won so betumi e de aba ne ye de aka ye de a aduma da roma ye de ama ne ye hu a eno so ye nsi ho kwan wo betumi de aba ne ye de ama no 0245 301462 0245 301462 mobile money number no emere akosia ade we dia enye force enemum ni die wo kodie no wanka ho enso ba ye so ne da nti kakra bi ensa wo de ketewa bi mu ade ye boaboa no nya kakra bi a ba ye nan wo ba gine sa ni aboa no no de akotwa ska ne ho ne ma nti 0245 301462 wunya bi ba yede be ma no na eniema yede be ma no na ono so e de akotwitwa no edin no ye Mary Akosiade ani yes mama yakọ nti ka bibi tuma ne akwasi nana na ka bibi nso kire yetiefo mama de make a kire yetiefo ni say ba cho bibia hu me mobo de wansi di kra na obi de be ma me kra meda na se de make a kire na de make a kire akwasi nana no so say me pa na chew ono de on ka se onje enhwe me cause minim se ono na me ne na ye de enyi sen nti so otime nka ho ba bibia on hwe me on de say wansi di kra na de bi o de be ma me a ne nsa be susu a on fa hwe me kosi se me wo de make a kire na no ha etiefo asam no arewu ye pa me raho ankasa na unim 3p garlic mixture de do pa make am for the man na wi no was 3p o 3p no kwasam 3p garlic mixture eya bibidura amansan nyina gi atum prekope amansan nyina gi atumu ya jese ene won mo ya bibidura nyina se 3p wo mo agi atumu wo mo tu chama no se wonya nom 3p mojaduro ya eduro ya bomode ananum bi 3p garlic mixture bibiduro ebisi immune system no wo blood pressure no manage no menstrual pains ebeko won san won nan ya yetititi wo sugar level be mana ba normal why yakase dodo wonum bi ebebo anwedwe ya de friend stroke entehyewa ebeko anapokra sa wo dwonso a wote yaw dwonso ntantem wo fu na ye kapu anasa stress 3p garlic mixture 3p garlic mixture enua eni adura enei ebeboa wo enu nti hyane so ema me ne kotobi piwak natural yese batakaria doso ye hunkramopa na so ni moti aduaso so enya ne yonko ne sasabonsema wabu achacha bibidro na doso na so bibidro biye ni wa echen 3p garlic mixture enu nti bomode ne kotobi piwak natural wasminiye 3p o 3p Eric ahenkura eno obi se abraje winya 3p garlic mixture apa abraje hia bi Manuela here be and the person here be and until also by Jody. Daniel Banisia Bakwalena Keba, Happy Dank, and Jealous, Fepi work natural, Negi 3p garlic mixture to pay biton was 0248 928824 0248 928824 and now 0201 000021 0201 00
0021 na chasa ye ne yakro no 3p garlic mixture enie GB na wonso enomwe na wa winim satan eba mixture de eyedu pa malaria dro papa bi wanum wato a ubedidi wonam ya de wase we wo ba ya dembra wanom time eba center fodro time eba mixture ne tiami wase ya de bra ato yade ne so kenje eba capsules de ebisi immune system no enu ti pa bi num na dro we de wonum bia woni yade eton kwanta mo chiri futu apai emroma bi janals atosumo na akwajansen kwale na keba dani eba misty heba pfa hame ozons chemist apidan chemical ne eba shop bia mu benya bi wo pe edupai bi friend 0244 417 669 no eye time eba center for one number no frey na je time eba mecha ne kenje eba capsules ne bi fagu pharmacy chemical shop anase wo drugstore no emo ATL and tomorrow fenani daho near the kwapun to us out to musa yes or besi bemaswa bemesi and tomorrow dear me say yay into money use and money use to mesro a yaton to my and turn to maybe I would news your man to work okay and to my papa or better yeah ATL and to wedding engagement no was sorry no office no party no Friday when no mano enye ATL we are 40 Kwame Nkrumah Avenue Adabraka Enkran me pacho wo pe ATM to may be atuo wo kwankran ya ubenya bi ubakumasi anwojo a eno so ebi guove ubenya bi 0244 334 406 and 0544 268 974 and ye na Charistic Ventures yenye de Zahar Misha Zahara G capsules adwe we na nani me so omo yantafo omubom Zahara Misha Zahara G omo yanta o ya ka omubom ni anom enti ba ko ye nsuo e na ba ko ye capsules ti kobom ene aguru na yade na we wo do wo mu tu brutal e bia wo mu do no de amro so ya menam and it means Charistic Ventures the enie me say we winim ezan me chane Zahara G no e bia wo your ba na sufita be ma wo nusuo bi enye ne kafru be ma mu ensansan wo ba no be ma mu ekuro wo ba no be ma ho gonorrhea syphilis ana wo de pua eye Zahara me chane Zahara G capsules and it is the ezi aka no wo fa Zahara G capsules no mienu na de ato wanum na wa ma Zahara me chane so 3 cups no wa boagum na fe 1 minute gona na kwa koduru yam ese grenade ajibu yam yade ni na brosco tono away enu nti pebi nom anopa eni anwumra bra wadidi awie Zahara capsules de bema wo pese wo sim paso a akua wo yade me se pem bema pem ko wanim ni yama wa mo ewo mpaso enu anu no unya Zahara capsules no na wo bo adabridwo obema wu do fiada ne brada ne ukuada wo benya Zahara capsules na ebedi wakagina mu rough ko mema bi wo mo asa papa omu ho eshi omu ntumi nya hwe dabi go fankra no omu domo mete ne ha omomra na mema omu bi we nya Zahara capsules eno no wo be fa 2 capsules anopa ne anwumra bra wadidi awie ena hindi e ba mesha so de ne malaria fever away typhoid away diabetes away aside balance with blood pressure perfectly away eno ti bomodia na epebi eto Charistic Ventures Zahara G Zahara capsules ni yende herbal mixture no ubenya bi drugstore o kanshi drugstore lane herbal pharmacy chemical shop biamo for Charistic Ventures I was 0246 34 34 and 0248 56 93 35 you savior any ba enkase mu hene ba nkase ba dompe ba osese wonsem abuo wonam abuo wo spinal cord ni mu abuo wafiri dua so abepem fom wafiri kube so abehwe fom na mese wonkase ni mu abubuo de otumi to ato na wo ye ni yie na ndu enupa eka ho kyekere ma ne to aso no eya ba ko pe ba enu ntimi se weda eye nompa eye ba nkase mu ha eye ba nompe ba nkase na ekasa kire we na wiai ewa komam nsam dwumadi so cancer ebekọ wonai won saye titriti wo spinal cord na ho atochema wo kotodwe kora na ebutu so no ena hunsu awie ya gogoro eye stroke gonorrhea dam form ya
the stomach ulcer and na bema wa ye mre mpemu eye ba wu okro ye dress ma ba ene wo ba be man mema wodo ho okwa wo se age to ne ehwo yade e badwa to enu ti ye wo automatic machines e wo ba Herbal Clinic and as a center ye wo Atoso agogo hospital ne nchen tema community 16 la shibi ye ben Bowers Club Mr. Wada Bomodia na frɛ 0244 083 482 0244 083 482 and I say eye Joseph fashionary ono na ahemata de enu nti Bomodia so hu semester style bi na na style bi na ya ofa yapam enu nti Joseph fashion wo bom so oni meeting that sport in edition mo wu obi star na ya ofa frejo twa na fa WhatsApp no e was 0243 465 Pastor Julius Mwakwaba mejoso ekwa Mwakwaba biem yo Pastor Julius me nim se beba first story no so asa ko second and asa se de be se ahye no bia menka first story na Anita papa rawo boy ni so wo show bia your friend Anita da ni bia so very sad Ebi ameka say you lady no totally yana ma menim de say Ghana for mema no omoje hwe ewu na yewu no rough sa anya kwa o how are you treating man bi wo ye krum ha no na ama na de ana me di ya kese pa ye asa de mra mu ago asa de mra na nya adwuma because we are ye opa unko report to say ebe kwan enko ba bia but say ye nka bia wa report ya yiri be man je say ye man ni na ya next time no yonko kura person okwe bi obakwa ye onko ye but I say you kuro man no say no so obi nya ka so obe ye oboni bia je say obo wa ho ban wa ye adu say me hwe me hu ye wa adu say me de me nyoma batutu ye nya sa na wo si obi ba bua me a obua anya adwuma baby a boy your friend say akwasi nana mini mpase hotie ya go mo friend munya no ba mo kodu ho no wayera akwasi nana wo mazi hotie ya miri de bia meka me se bone ho bekum wonefo akwasi nana sanita na wodi adina anya wadwe sa obetim de adi obi ha o sanita na wodi adina nya wadwe sa obabi ye obabi o mama unya ni siasa me ni sia ndama hasema beto no afri wo kro no enti sa wo tie ya me afuto na me be ma wo kire se bia na baby okeka kone hotro ukowu bia na mane bi koto bia no ha bi kwakoto bomodia na bra beje wo ba wa wo ye mba sabio watopa woto ye no na akwakofa ba bra na beje ba na hwe na emwa wo na asumdue anya wo de afri se maazi ho na wo na mu de bia mu sheka ase kra mu kra de mu no ewu warrant de mu kuta dada de bia wo sheka ase no nse ho de je wo se uko da kasi a entonso wawiu na akure wo se do sika se otimi se o Akoma pa o ma brun ya left and right bia o kasa bre on ka sabre ka o shade o timi bia bio na akure ne kasa nyina otimi se chese na Akoma ye onya akura mo ne sa se asensuo so ne aboso oni bi na ka wo habeto kakanka ntima mesre no baby obi o te yenka ye panechew pa o mra mehwa akula yi no wan se ne da che obi woni kapre se de ohiamwa Akoma o hwe de waye akwa no obebe bia na swati akwa no ho fe mama na hwe ne kura che o ya na che ha se nyenne ya maniska oba ha nyenne na o yesi efe ma ye besere ye tefo ye nim se de bia omoye de bia me ka se ye se oba adwonsogu na so aye ntwa ene aye pepa ade akwa no ye na enye ma de bia me ka ye tumu fo se nka adwama mu nya abo mama se mu fi se mu nya abo na mu de mu na mo ka ye mfi mo bo ho ban so family planning bo ho ban so wo de asofo preaching wo se wo nye wo ma me tufu so ntie wo na wo tufu so ntie a bo ho ban so na asem antoe na ye ningu wo de bo ho ban na nyem kofa na ye ningu ano so atwintwan ano so Ghana fo ma ya se twintwan ye mo ye ho ban ye be kwakwa ya akonyem ana mu no ana mu ne mama yesere tiefo akole wo daache e manyense me break you down e ma ne wabrabo ende wa ha ye be sere tiefo se obi wo pampers obi wo call sheet because 7 months no we dey answer akabe bosumi no pepe no ba wo
oni hwe oni no hwe yɛbɛsrɛ mo baby welcome ntade ne bi kura motumi de abrɛ yɛn kyɛ ade bi a ɔba de kɔ awo so mo brɛ yɛn bi a yɛbɛgye na yɛde aboa anita na atumi aboa yɛnim sɛ mo bɛyɛ na nhyira so wom na mpaya kama ma mebɔ no sɛ so obi apa wacha nkɔmfa de we nso nyame hwɛ sɛ metɔ akwala ho nneɔma ɛde akɔma anita awurade gyina so na kama me yɛfu mu adeɛ na menni sɛ nyame nso ɔbɛyɛ sɛ yɛbɛsrɛ mo nso mo bɛyɛ sɛ nyɛ nneɛma na bi a ho so wɔ akyiri sɛ bia na sika mpo a sika kura a wobɛtumi de asɛnde mama number no 0245 what between your sending Maa Akos na mana so what send 0245 30 1462 eh Mary Akosia de nyame ADDAI I maybe anye no ha ntunya ebi dia ba 100 Ghana 20 Ghana 50 Ghana 20 5 cities ebi nyame shira on pa ntimo amoye ni nyina no ewade onfiri osoro musoro enshira na kakra moyi ontonso pa emfangu so mfa mo yen hwe Mary Manu Mary Manu there be problem ni nyina wo no eye Enoch mensa na ase wan Enoch Ajima din okoboy na mama okobo sa din wa ya den adise ho ye de oso ni mba ma ni din ya wa praku anu won se ya apraku nurse ni busa brofo din a menim ne brofo din bia mama ke police chew ana sabra no onyem no onwu ye no onyem enti wo ko ho no a ya antinenta ka we ka da ma no enti ne wo de fa wo din Mary na wo de apraku aka ho Mary apraku ade Ajima na obam de mama ntia se nya adwuma ho stroke na wo pe onu aka ya apraku ka se wo nyem nti wonim kura akura ba wo no na tase mama wo nya hunu ya wo wie se ya wo de din no wo so de Mary wo nya ba hu so aya no ya sa ti friend apraku ni ya busa se ne brofudi a wo da so ko hwe brofudi bi afraku ni ye ti kura wo nim dia ha o se ne wonyem enti wonim se wo be wo ba na ba ma okay no so wonyem na se wonim se wo be wo ba na ba ma dia ti na de wo so mo ba ma no kaje mai enti on ya na yetu eho kakra na mama asem bebia ni nyina gyan se enei awofo ba mo se si from da kire se ye jantete ye ade ato nchen hemne condemn kan ase yo ntete papa ese de manipa e kire ne kasa okobadwuma de onye ese de ese otutu na namo no na awofo ne jai sa responsibility na to o ya Mary o ti ya ma menye sure say we less than 20 years ba hwene nsema okeka se basa na odi nko ye se wi buruburu ni akwa nua nyina ba mu no oba be pa ache no na wasa aso edi mesi se media masan na akwatana look at this na se oba ba ya no we a ani munyam hya ben na da atwa de bebre wo fie na ni nyina so ye won tete ye no obi tete ne ba mu na sua nyansa obi tete ne ba mu na hunu ahosiesie obi tete ne ba mu na hunu aware pakọ wo de wo ba yi de wo tete ne so mna ya ne de wo ye ma me na oni eye ne kurabo na wono na tete wo mo wo soro ye no hwe mu na just ono asese na mama na kase on na mesra wofo pa se mama de wa ye the best de and eye na mu makola na akola bonus me ne de be yotufo na mesra wofo se ye mu ehumode se be twini nkola no se de be ya daache no ensei sa na Pastor Julius Berman ye ye ja no because we se nkra ne me nu nyode me wa nkra inso wo mu wo so sa hwe wo mu ato wo mu din wo so se wo mu nyame dia mama ayi adwemo na wo Berman team na odwane nyame o hyanase ya wa praku odwane nyame a o hyanase ka se wuntimi na wo de oyi wenye wo de yemfa ne se ba no kwempo etwempra wa akiri kwa e ba no e wo dia na se nya wo dia se wo de ofisi nya wo dia bra ba die ne mama wo ye die ne wie na enya wo ba wo ja no hokọ oye o maso kwa shase ahwe mo we case bi om nyansa na opeso de biti Mary so hu se sabi na adwene wo fom ena watoto papa so nti opeso fa advantage nti baby ye opraku wo biara ye to nkrabra be hwe wo ba sabi nkoto atopa em obi mama bre time na so director the ma Janet and Sons crow from your friend Akos my name director ma Janet and Sons crow from your friend Akos nyame adomo ochina Kofi Asante Konfa no china hokono was send 5 million 500 say on the boa konfa no chi die no wa ma wo mu nya sika enyi wo mfi ho bebre wo wa ma
ye yi wo mkra be 2 months ni ebi 3 months ba omo da so da ho ebi aka ho mama ebi prapra ho ebi prapra ho ebi utumi wo bia wo beka se ho na ote ya fa na djuma enso ye mfa bi adwuma o wo bo se obi tumi ya ho ebi sra de nyina administrators no mo bi adin so no matter wa che na de o ma ro se obi so de 170 Ghana cedis obi 200 Ghana cedis obi 150 che se skeki to ebi na wa je dan ho a o to ebi 1000 ebi nti nyame sra no na wa why are they say we sika wait me yi nipa mienu fi be mienu miensa 500 mienu miensa fi hospital ya rade man brenya kwada wa kire do pa rade insha no pa aduane ne nsa ewo yo okay Jonathan Insans God bless you ya say the odi holidays wa bro kire baba akua ya no ka almost send ya into from Britain by Africana omo company ya ka just say say e fin to so na juma no we dey to so na juma no okro from we dey 500 one flat dey bi bia akọ ye kọ na high tech we dey wo eya akua Jonathan Insans mo fan to so me time ko won fa ne me ngro ho kakra won fo waso mu aka to me to ma pe we so ejozi ana we so ejozi ni nyina won wale ya ke be bedroom obi afidie ekua Marco what can go dan trim kasa me pa cho apraku wo pe enso ya pe o pa gala ye se be se na ya pe o pa ya na o pe wo si ya no na wa bu se o be ene nu nya djuma bi na da wo peso me pemo na hwana aya na akokwa mo bia be fa kwa da yeni ani ayen be wi ya mo mo yen ani bo ko tiem they say me so say tutu ehunu ba bia mo nan ba ko gina ya ne bre no yes, together we win. Yeah. Together we win. By all means. With love. Ma apreku ya wa apreku unsa mako ya se wo ba enjemu na wo kɔ hospital na wo se wo manis ka sika no kra owiayo owiaye 1 million ana wo kokoduru ye so no ye busa ne se wukunu na brofo din de say efri say hospital bia ya ma oh antinenta and ya wo ye busa wukunu din ye ji wo bibia nanka unnim wukunu brofo din nanka wo busa ne se oh me kunu me pa cho wo brofo din de say na wo chance ye didi watem ebe ye wakoma ya eyaw ena ode kwabo ino ko hye ho oh ena wo wie ye no soso no ena wo sesa na enya yie we atworo yie me che say ya twa ku din say ya fa ya wapraku yes wakọ na yanka say na brofudi na so ni brofudi say ya wapraku na kwa sha say ya say ko fa sana ba no what na sama na wo ke da bi oti o se ni brofudi asa adwene na ama ni tirim say esese wode ya wapraku no ese ya wapraku na kwa please don't defend it don't defend it ama me ni say ono ade ya wo ya no no ase ni refi say ya wo na ko ye bia e hawo na ya mo ti say krudi na ya no ka bo papa din boni ya wa praku me che say na kwa ya no ko mo ni papa kura din na you no ka di my dear onu mu adwene woni tirimu nyina ne se nyinsan ya wonyim nyame no na nyem ani onso aboa no e ba sa onso abie kwa ma ana mi kan enti se obi so betu aboa wa onso pe ba bia do wo na be si agenda apraku nim na agenda na se no aboa na ma na agenda abam wonim ade a wo pesa wo ye enti na obai wo ye ne saa neoma no wo nyina afiri wo no wo se wo ka kire obai ne se ene ma ne nka ho ma ne ncham anka nkire obi a enti na ono so baka kire se enka nkire wo aka se nka nkire obi a onso abi be ne ba onso tirim ana mi kan se wo ye wie enti wo hu se adwem bone ankasa aba ba man ye de etirim ampa enye na ode ye no no owie ye nya no na ode ye no no obie na no anu abɔ ne dua obie na no abɔ ne dua na ka me ni mie no aka dua no mama na ku no sa wo se ba ma foforo na ne nyam
wo bo dua nya wo de wo nsa wo maame mo afa ntoma eno sister mo afa ntoma a ye ko ye frefre ka wo mi enkwada ne dua no ka wo mi enkwada ne dua no oh ena wo sunya ono susu tam ne ho meye ne dan ye be ma me ne nyemo enti me ni akire na me enkwada ne dua ekra me fa nwa me pa cho number na me de tu dua no yankasa mo mfreso yamfreso ye mobile money na se bia paso obo anita ba me eno na enye o ma fra me isma bo je se na su mu dua me pa cho yamfreso mo da wo be so send this card boa abaya anita bia wo eni ma feeding bob say ye meji na wa fresh number no yes ni wa che ni abeje wo betun dia ba na dia ba ntumi a na wa fresh ni abeje na mum enye no na ye fresh so e kasa da bi che say amanfo we still obi besa de mo Kenya still obi besa wunya ye enti e be stress number na de 0245 no e mobile money number 0245301462 wo be so send this kakra by then ye Mary Akos ade e na wo be send ana so wo ne ma wo fie ye meji a na abe fresi so yesre mu na enye no na ye de frɛ fa ha okay okay wa we na so wa we me time aso mo ba mu sa mo ma me ye aha se o mo ba mo ma me mo obi a wo time obi ba obi a me mo ene mo obi a me e twa praku wonim wasede wonim de sese wo ye wonim de sese wo ye nti apraku me ha adwene na duabo no enyawo na wo pa achew ena wo ba no de chewo ena ansa na bosom na efa eti wo ba wo yi na koma mu sei ma wo no ada na wo ba be ye ne bone sa mere na wato ne se mempese obi abehu nsa wo ba me ne wo wu ye nyie hwe wo ma ho fe se osi apraku sese ma ne mienu nyina nya ne ma enya ne ma pe omra me die ne na wo hunu nsa ma no enya ne ma obi fa bi ka ho obi die wo mu bi eti media menje na oba ne ho ento no na Mary ho ento no esene se apraku bi de ne befa saa ya wei ene kwan boni wei so enye saa de obe ye bia no ebeba ne so eti ya apraku wei ba bia wona mu bia wona onim ba bia wadwane akote wona wonim ba bia apraku wadwane akote bra na ba ye de sese wo ye na wanye de sese wo ya de sese wo ye ne betowa wo eti won hwe ne ho yiye na wo mra meye de sese o mo ye na mesre ema no mo pa anyanyem dodo anyanyem ya mo de anyanyem adan yanka se ade no mom nyam yanim ni ede enti yanka ngira mo se ema mo ni because ye de plaster kra tato a eta no a mo bebaye akwakoye se mesim ma ba ni ta no so no ma ba ni tade no so enti mesra sa anyanyem no monto mo bo ase enye ba ma bia ne ne nyem enye ba ma bi wo ho a wa hyeda waba obedada obekeka ne ma bia to tirim obi kura betumi a hyeda 1 year na wone wote se de wo yema no nko a paso adwuma no se de wo si yema no nko a ne hia no na da obeka cha no se wonyim se kim no wafa ne ho adwene eno de sa na ba ma bi ate ene mo nsesa sasa na be ma biate eti akwasi nana eni da ho nipa bonesem se ada no nyanyame ene hu ye mobanka ye faafunu woni di ye timidi na achini mazi ho nyina mazi na sitire anya na oni akura ne tena yo anya na oni akura ne tena ye oni ne tena ye ahya eti ya de enti na wo ye saa de no a wo de ne fa kwan ya we so eti won hwe ne hu yi eti ye de ne se wo se won pa ye pe ye tiefo ni ahwefo ye de ye pe wo bi betumi ahwe na wo adopt no a no adopt na wo so etimi ahia adwuma na wo no so agu di obe de obe hu na bra bo we woni na mo na frama bo no mo akwa ba okay 5 minutes into be we 40 pepepe ube we 40 so much check time now 35 5 minutes okay we check man 35 pepepe 40 yes mecha okay that's it abani beko Mrs. Belta aka chilling mama chilling mama dinede o chili wo Belgium na me so chili wa ha na kwati say oba ye nche okoya o do aba di when ye chili wa ha chili mama na fe oba pa Janet from Belgium I went there Brazil na Brazil
Ana Brazil, okay. Oh, now over Strana. Brazil, or more Brazil, Belgium, Michel Pa. A Brazil, the Indian, but my Yaman Penny Cran or Tekunasi, on my young for young papa, only so any brofudi. Yamo, more, Nidina, your tree, a Canadian white man on one. Nana, Ado, Dankwa, a Kufu, Ado, Brofu. No hospital. Na ya sibo okuru brofudi a. Na say my doctor, woni brofudi. Ya friend ko ya wa preku. Asemi wo. Ma, na okay, we dey fan say oni ma preku no kura no a. Ya wo no ye tro. Wotimi ka say mo ni dum ni yawo. That's why on be ye wo de. Na so wo de fa na sa. Yawo. E kire yi mebisa no na ma pede so de abeka ho. Asemi wo. Na wotimi ka say me bodin bia. Edin bia be si mi tirimu bia. So paso asemen aka asemen eni na wo se bufu ko mfi hospital no to kwam o me de kwanke highway nim o me de highway mama we very suspicious mama me get me so nyinsen no ye tie obi no betuma ka se nyinsen no ye ya wa preku a e yo no a na me pa se ka na no kwa mama eno no ye na sede o tue ni sika for anabo ba was 3 million 4 million 3 million o say why are there na mama eya asem bie hi ye wura asebu manfi e na to ne dwom sa wo kasa wo bewu se wan kasa nso a wo bewu entika kanewu ensamfu ahi akosue kanewu ekuya kanewu na kanewu yi kanewu ensamfu ahi wo di ase ensamfu ahi be man ensamfu nti en wo yesa yenso so no so but adia again ye na mama ya Sisenti, say I welcome na presenti minim wudi mi do obi din ahya ho. Wo be so kire say. Wo be so kire say. Second born ne so e. Mama me ba, nana me ba. Hwe, so oba, wunyi mumutu e so suspect wo kuna. Emma wo ne na wo wutimi say wo hwe ba akora wo ya ye ono a enso wutimi ka say watwa for baby. Emma mo di ye emma ye nso ye de yem. Wo wutimi say akora wo yire wo na anyem wo ye nso wutimi ka say nyewa. Because of BBNT suspect. Satan, Sawalenu, one of us in Naba. Walleno, Mama, you catch them by your brintias ye. Namely passation, education, a yemen nipa, money ye bar. More the quaria, see maybe swobusians, Mama, and ye jai. Mama, and what tell to me, say, when ya may and send to try. Ain't Sissy Bessian pra, Sylvia, Mama, ever ma. And my be serious secondary school ma the prayer man who said we be handle prayer mama so say so say now say to say we change kaijia sebi producer we mu nyane nam system no mo a mema be kwakofa wo sebi wajimi woni mutamu so enkwara bebiri nim prayer mu so prayer mama wakoso benkutamu se di sika na apo se tutue mu na cha nsroma egu soro enso osoro nsroma benku ada no osoro nsroma se tuetue mu ni eye jai entete mama na dware sebi ma dware ma dware e ma be 70% mu ma dware na wo ko kire kra ye se wo ko kire na ye se wo da anyini bo obetimi obi to sapo mama obeto sapo ni bo de sa oto ye na ne ba wawo no ne ba na secondary school o da so you should sapo no wait me to support my to point my ba we secondary school da so you should na wo ni mo dware sapo obetimi we secondary school sapo oto ye e no na sida e chentoma ayesa e tawro anu apo nyina asane wakwa wade na ye se bayi em kan se me se kadiri pasajuru so de omomo anuma chede omo de bo deliverance na me ka me condemn nko ene nka so ne begu me deliverance me pentema ko duma me nya ho kura me nya ho chese suba boni e ma bi afa no mama emma ma basia nkwala ho mesi so woni mo dware no hu asra ko woni mo asra ka se condemn me nya me nka ne say we se bi nyensa wo so ko ka se me hunu na mama ka fa papa din ye okay mama fa papa din ye fa papa din ye ani fa ne papa din kwa nye aha de oba ye beka on phone so a kire so
ɛfa wo papa de nyɛ onim bɛrima ne di sɛ ɛfɛ ne yɛ waprɛku ade na nkɔfɔ ti wo bisa no no wɔ so wɔ ni aborɔfo din me fa me di ma wa me pa atwa me kuro ne di yɛ waprɛku ɔmo nka sɛ aborɔfo din ɔmo sɛ bodin tina wo so bodin yɛ waprɛku ade ntia ade yɛ nim sɛ mama ano de me kyɛ sɛ ne si yɛ wɔ hɔ ayɛ mfomfo no de yɛ ka mama ebiem mama anaka sɛ me kyerɛ nana mama nka sɛ me kyerɛ mɛma yare baako pa ma me so hɛ wobɛtumi bɛma bɛtumi introduce na damfo akyerɛ wo na yere but ɛsɛ oyɛ nyansafo wɔ saa de wonim sɛ nsade problem paa bɛbɛ bia bɛtumi de na damfo bɛfie na na kuya ba damfo me ne bɛkɔsua tafi no wohyɛ no baabi afa ne deɛ ma no ba ma wohyɛ sɛ sɛ de ho hyehyɛ no a problem bɛsa aba ɛyɛ nyansa sɛ wɔsidi de na mu obi di a ɛnkyerɛ sɛ no aduane foforo kae kɔma wale ne ti fie wa wale saa no mpɛ sɛ mekyerɛ sɛ meka ma mu ayɛ du ɛnkyerɛ sɛ no aduane foforo ka kɔma wale wokura didi no ama wale aduane wale wokura didi me ba cha what time wokura wadidi second story no so wonu mpɛsɛ kɔma wale no woma wokura bi wonu aduane woma wokura bi na ni kɔma wale wudi kɔma wale ma wale gu aware no wodi second story no kaka mama hwɛ na me wie ne sɛ ne nyina mu no bɛrima no deɛ na asie yɛmfrɛ no no frɛ no wamfa ɛwɔ so wɔfa ɔno nso aha ne ɔso no ɔma nyansa yɛ adwuma no ɔso ma nyansa because nkwala ne yɛ japadeɛ wɔde yɛ no sika nso ahwɛ wɔma wie enti deɛ wɔn mu a wɔmpɛ no wɔmɛka ne yɛnyɛ mfirim na asomdwe mmara because akora deɛ ɔmaame kora bɛbu ɔmaame abɛbu atia no sɛ ne ntoto yɛnyɛ mama second story me wie kitua mɛse na so ma awerɛ ho na nso mɛsere yɛdu fa mama nkwala bɛ so monte mama you too from campus asrewa osumpa nyinsu ne to pai wo dia se akora sumpa nyinsu ma na be se yes asrewa nso osu gyemerem kukusu a ese ne to pai so wo so be din agora akosua da enu die ne bidia suanyansa fanya se sem credit ai stay bia ni wo mu ni yesu ne bia no mu se no mu si anyensa so mu fi be manya si awo friends awo wenu this one wa kra nya na na kwete we mama na me yan se mo ba ha mu su ka ba ye na na kwa me pese me so me yese wo wo mi so edro na drum kra pagi ye na ko wiem and from my boy to ase fine na mu se wo me bo me commercials mama and cross them say no akra bi ka so be slide me le sam de mu ni mo hwe akra ti me can style aka back se ba ko they are standing feet no Amanfree Maria Dra ye bohu dawro anytime herbal mixture. Time herbal mixture ye ma obi a atridie malaria ha no. De nanum ato a wontimi anidie no. Wadra ne time herbal mixture adra. Oya adwuma ka so ne Samsung for na ye adwuma yo mu drivers for ni bia. Okay, Samsung for driver. Company e wo hefa ka say. Okay. Enti ma ba sa no ma me nso anya ho na ko frɛ me ma me meli wasie ni po na me ne bae. Enti ebeduru ye no ni ekọ me wo fa ne ba mu ho no mi koduru me wo fa ne smell wo de ono ma me mu nko na me ba ho no ena eja ye ko ye koduru ma ase ni fie ho no manti bi ye koduru na ye fro so na ye koduru bla ya wa pleku mi ye koduru ne kwana no na me bop no ni ene opie ti ye bop no nim na ma opie obusa me se adenti na ye ba no ya frɛ no anam se hu hi o me akonwa ntena so na de e ba ne ye nka nkyele no ana ejodi ewura adem na me ma me bo na ma ne egina akire ne se mele ninyi se tam nim oso akwa hospital na o flow phone so se bowudin wa blof di che wa ammo e ma odidi na tam o de ya e bo be ma fufuro din enti bla no wudwa ato na ye de ba na akora no oba no enti wa no ha se adidi di ma me atem ma me mflo nko no ho a nyi se be na ne dia eho so ma to aso on mo hu ye dem on ma ewura dem ohu ye ewura dem on ma oje afia ma de ne bo ne akra na osenya ne dia me pa chan no sa je ne bo ne bo ma oje ne bo ne bo no ode na to ne ye me ma me ma few afia ma few enti wa ma me pa ne chewa kan de asi nyina che o se blind ye pa che edwa to ne ye de bai ma na asem obeka nyina ne se edwa to ne wontie me fa akra ne nkoma be ma ye ne dia ana eja ye free honum ne ba ba mu ho ne ba me wo fa ne ba mu ko fi ma bele ba ne ba mu honum nti e beduru ho ne se blaya se akura ne ye ono ma me aba fi aba kan boko wanti ase nti se hia hanum se ni aka o ka kira me wo fa ne me ma me num se nyi se ne nya ne dia me fa ne wo ma wo na akura ne nya ne ba me fa akura ne konkom mo papa
ana eja omuni ni huru suwa kan bi kire na asa bla ya ja bibia maninka akwa ni nyinsa ta mo hwe no sa to mo ta musika de ko hospital ni nyina o hwe no na de nti na esa akwa na nyina duru se ya wo se akwa ne nya oba nti wo de yeslew ana hwa o ha se didi mi wo fa mu nyina atam ni abonten sofo nyina ka chi om se bla ya de o ye na nye ana eja me ma me de fro ka e de koi me ma me be ko na asimo be ka kire me ani se me ma me mfa me nko no kuro otu kwan ana ma me so no kuro ni lolo for de basa de mako nti sa na tie de o ma me ntina me wo fa ne hanum se otu kwan na se okoba no aba be fa me ana eja me ma me de koi me ma me fro ka station wono mo de akwa asem obi ka kire se bla ya oni ba bia akọ na he ya na ote ana eja me ma me de koi na me tina me wo fa ne ba mu hono sa na awoche nti obechama kwa adwuma 5 cedis no yi di asha akura ne nsem me pa chan be ma foforo ba no me pa chan no yi di asha akura ne nsem nti adidima no sa di dwa ato abla mi wo fa kofi ma bla ya wa pla ku di dwa ato abla mi wo fa kofi ma bla se di asibia yenya amaninka ni ensantena nti ma hon mi ye mistake na go sa di asi mi de ne ba me ma me ho no nanka oni me ma mo beka na se obe ya me ho ade akura wa ya me ho ade akire na hu ye ma mpa chan enti na me sa ne tete won na nyinse kokobai sa ne kotrai simple sa be ma watchu mu sa ne kotrai simple sa no so de na no beka sa mpa chew de me ye ni na afa che me na wo sa ho na twawu ne so yankwai ana ma mpa chan me sa ne kotrai na nyinse kokobai na sa mo ho bai me pa cho nyinsa ne kokobae no afia hima yi penso epanyi ni penso anu ofre nso di bo midua sa nyinsa ne nya ne dia na me masa akonyim kitu ya ba be count se nyinsa ne nya ne dia na sa me de bele ne dia ofre nsu bini eye ka asin so no di bo midua se dua ni nkume na che se ba na di nkan no enya ne dia me pa chan no san baje no second osan ukwata ne nchen ne nyem e no osan sa nyinsa no so pa chan osin nya ne dia ofre nsu di bo dua pa chan so ofre nsu di bo dua no ya ne boy bi nsu tifie boy ne kura Brian ne intro shoe ne kire me se yenyina etifie ba sa atama me hair sport ne enani na me nwuwe menyim ni nyina so na me da so hair sport menyim ketua enti wo de boy bi ba honom e frɛ ne Daniel ana osema se se wa betina afie hanum se ya na ukọ wadwumam enti unu aduane ama Daniel bi na de oni na msi yo mate to da kura ma me no aduane ani ne didi enti boy Daniel ne so kofa na danfo ba ko bai e frɛ ne Wale enti boy ne so ba no se a said o ma Daniel aduane di ene Daniel so na danfo ni unu aduane amomu bi ni enti edidi ma na Daniel ni tu kwan ne ka Wale no e wo honom me pa cha na satan ka ho me pa cha na ka Wale ni wo fie honom enti me nu aduane ana mi Wale ni de akoma no enti na Brian ni su ni fie enti oba na msebla mpa cho ubedwale awia na asemi nyi waduan mo se ai ompra Wale ni kura etimi akọ busa ne sa asem no wa ba be busa me sa asem ne se mi nyi waduan ne ma enti wa me ho no didi matem ko busa mpra Wale kwa sia mpanyi sremu ni a wa be do obi ba de a o se beji obi yele aka ho ene me ho no didi matem pa edidi boy natem no ya me na fo wa se o mama dibo no smell chaso di obeye bia memfi ni chaso eko anu tum etima Wale ni di oti Brian ni di oti ya wa pleku no oti mi koton me putu oje kuro nim se me mpena ene Wale mi wa fa ko finu su ya no abusa me mele ate sam so fa mi ntimi nya sa de ne da efri se me dua boye obo mi obodua no ebo Wale nsu bi se Wale mpena ne mi nti nsu asu bi ni nku Wale ne nku me nso no wa fa Wale ni nsu abusuafo na ase Bema ene bodua sa me pa chan enti edidi ma oso da obeso na so ne nam nsuo na se ne fo ye kapu Brian nso enu masam o ka kire me bema na wo no bodua no me pa chan ono aduane se nya wo no akasa me pa chan enti memi wo ono musa na anti bi e ma se anti bi a onya ne ba bi koi anu ofra me papa wo phone se sofo se no ya wa play kwa bo meli dua ama ese akra ne nso onyam so ma ha ma me da ni dua na ebia ne dua na e da akume na da wa ye bibi
ana wale se ose se won pra ne wala eduane nku ni wale se nya won pra no sisi den edua ku wo enti ma me anti bi ya no na o ka sa asem na me call no ho na me se me anti o pa edua ma mo nna ne mo ma ne na ho ne ahwede ebeku no enti ho na ni baby kura na papa free trade no oba putu ojo no mu nyina be hia eya blaya no ni sister omu abusuani na me pa che no mbe hia enu omo tena ase na eje omu pay date omu kokwa akoda ni dua pa cho sa date ni be papa enya ho enti e blaya ni sister ene ne maame ana eje enyina etu ana me po de omu di kan e wo ka ase eja na me koye ti me koduru onu wo adwumam ana ni sister ko flare no na eje enyina ekoduru nsuo ni so papa East Chad Herbal Center East Chad Herbal Center ye de best man capsules aba best man capsules Mr. Obomodi na ma wonsa enkabi na edro we dupa best man capsules purely herbal capsules na East Chad Herbal Center ye de aba se we ye ochinyefo Thomas ya na wie Maa Akos me ka kire se kotobi ni yehwe se yade no ayeka no entu free wana sisi yade beko be ma waye mre wompem wodi boss 1 minute 2 minutes na waju son kuruma be ma low sperm count on kwam wan wo form wo sperm say euro bi sensio entumi ngoba waju so a eche ansaba wanya cancer prostate cancer ebetu ase cancer wo bemem best man capsules betu ase cancer e wo hwuamu best man capsules ebetu ase gonorrhea ne syphilis crade eye best man capsules no eye kokokura ne sa edema no East Chad Herbal Center enrei wo benya bia to e wo pharmacy herbal shop mu best man capsules okokuma se dane e ba meba Kolenak, Misty, Freddy Mens, Apidang, Chris Heba, KNG Heba, Ubenya Biato, Obuase, Smart Heba, Azademan Ponsewa Heba, Kepkos, Boachiansa Heba, Techiman, Becky Frank, Ousu Amaya and Son, and Atakran, the Christ the answer Heba. Mubenu East Chad Herbal Center, what the best mark of Saba. Ewo Suhum, Hansa Street, Ekia. Will be a whopper best man capsules sato. One friend 020 828 828 828 80 99 020 82 88 099 and 0244 96 60 43 Ubenya be at all. A global school of aviation, quite na quagente papa. Na uria ubenya nimudia. Wodi baba djuma oko school global school of aviation wo baba ama wo bakwa kwaye adwuma nyesika gubotom hospitality management tourism and culture air ticketing and reservation passenger handling customer service maritime management media and communication mesobra nebaje entity mu entity amapa bosumi sia na ade besua de no na chese wawie baba nse metron croport campaign be mu na abakwa wonya adwuma nye qualification is senior high school wo try result was a diploma HND o anase A-level degree internship ni job opportunity there rest assured Kumasi Country Chrono Global School of Aviation 1 year we are certificate no ICM UK certificate and your dema wo fra 0243 38 47 29 and 0244 57 83 70 a Jalai travel consult me say ya do betu kwan akọ UK USA Turkey Dubai na fei opeso ko sia de Canada USA Europe and Ukraine we pa Schengen visa eno yebemobi Canada working permit visa yebemobi Jalai travel consult o sia de ye no ye ka se do betu kwanya to fire do beko exporter Dubai October 1st adequacy January 2022 ye celebrities ni na kwahwe abomu na Dubai tour no Dubai city tour ye beko desert safari ni na no ye beko akwhwe bi Jala travel consult ye wo atonso senso high tension bra ni efa wuntu kwan sisi a emfa nkoma kwa na shema mo anyu sikani 0249 19 86 15 eye amen fever mix Dr. Amuibosu Ami Scientific Hospital edupa wode aba malaria beko wonam ya beko wonum atuntumi ni di wo person nya wode gina so wuti ye wo ya pa na wuti fa ya na dwan wi ya amen fever mix no ebi chemical eba shop bia mu benya binamom yade bi enei ayinta nipadua ni mu wakwa hospital clinic awodo nya yese ya spiritual isase ye hu ba bia yade ne hye Amen Scientific Hospital Dr. Amuibosu ade obeto afidi e friend MRA ebeyi yade
corona ba na kire dura yen fama enom Dr. Amibo Swami Scientific Hospital wakaje tia yene zoo ene hwani mu adehye market ni atwuma tachimande yene wonum ne bofipam Fred Doctor was 0277 0277 00 00 1234 1234 0277 0277 00 1234 1234 kafefe talala kafefe ye memedru esa ye medru me se mane kafe mema ne mema ne so akafe ma no me se bema wo bema entumi mu adwuma bema bi wo ne bema ho nya akono bema bi wo ma ne mpaso adwuma no 1 minute wo wi obeda ma ade ache bema wo adwa ye kafefe e ma no we anda kanu no esiesi ho oba bi wo fa no oda hot setting baka mesro oba keka ho na enti akosu akumanim ne faji ade enti kafefe talala Daniel ba Colina Fredman Sapidan keso ke banko wusko bi nkoko smart ebe obo ase Jodas Mans wo kono ngo ubenya bi ato Fred Harriet was 0207 183 819 0243 10 59 04 Savior Foods maker for the amount diabetes also kasana mnemu ayoda na dwentu na when am yasisi yade when isu yo receive bema wo bema original so na sabo ni trinko constipation won sane wano eya na sheki when ya Savior Foods bo buy free yade ho Fred Dr. Savior was 0577 201 495 Savior Foods Alaska Star Enterprise original wallpapers akache and Germany Canada Spain abrochimemu ni yade ya wallpapers ne aba enkoto bi oba bi akoto bibia we be akoto fake design colors ni jinejinam na Alaska wa Mrs. Anache Plaza ya be Prudential Plaza wadum for 055 411 48 Careful to travel and tour recruitment agency me pacho yadu tu kwan working permit visa ya de mount is Spain UK France Russia Holland, Dubai, Denmark, Italy, Belgium, Turkey. Careful to travel and tour. Ya de wo echo, ya ni adwuma ko bia kan yantama pamo abrochimemu. Ni ya ma free working visa, free plane ticket, free accommodation. Ni nyina no ya de ema. Enu tibe sa wanda bomodi ana brand. Mo bi nyu sika ni ma weni sun to te. Careful to travel and tour recruitment agency. Ya wo kuma say me na high tension. Fresh 0241 16 97 74 and 0278 90 29 65 Grow fine about tonic moja drop papa bomodi ana no nombe grow fine no nombe na ubenye biato ye moja drop papa nti misi aba kwalena ke ba from smart obuase Fred Mense ba pedang pure leaf chemical eba shomu ubenye be digital eba kreneke ye na ye di grow fine aba Fred 0244 596 532 ubenye bi ato dan eba and trading center so ya de dani eba meshaba eno de malaria fever typhoid jaundice wona me ya wona mrebeko dani so na eba meshan so wo moja so ate ukofi chance sisu ye wa pite tate kono dani so na eba mesha dani natural eba capsules so bema wo be so ogira so na bo adwuma no no be dani eba ointment wa poso yo ya me afa bi ntwitwu dani prostate all capsules yi prostate free ho na face so no ujonso ntente ya se show eno so wo dradro no open for the mabo friend no for ni mfie nkono wontumi numbi ya wa ashtam brom ya ne dani farm na bofi pam fresh 027 33 92 877 afa yankwa o man so ne yankwa di nkoma 03 224 98035 03 224 98036 03 224 98037 0243114497 yanko na yanko di nkomo. Hello ma, good afternoon. Hello ma, good afternoon. That's your mama tiwa mekasa free akwa. Your mama tiwa mu anu so na kasa ne yanko wadawroma yanko so we advert this is na me number no. Mama tiwa edi advert ya love traveling consult. Me pa cho jina suma yenwie me de betu dwa no asa yafa wadaroma. Hello. Yeah, ma go. Me pa cho yankwa wodi ne baba afrefre. Am bia man kwa ni asisi ya. Yo ante yankwa. Na me se da be pa na ye ma ye emu be si nyansa. Bunji se ya won ti afi. Me me de mo ma bia ni nka de pa wo. Na mi fia mo pa, de dia mo dia ba da mo tin kro kwa.
Na ko tell Islam, mo do ma mo ye. Ida mo ase. Nyame ensawe ye pa mama. Hello, we didn't baby free. Hello, Maa Akos. Yes. Good afternoon. Afternoon. I said I'm fantastic. I said you to Yeah, okay. Akos, I'm not sending me about the first case, you know. I am not I'm cool. That's my did you mobile member to go. I did. You could mean some pa among Kamao. Nyame ensha papa 0322498035. Hello, we didn't baby free. Oh, me. Mira. That's boy. Nyame adumo. We the over what I say, why didn't you, Robert? I make a fee coaching classes. Bam. Yo, Robbie, I'm crying. My original actually. And I'm a boss, and you boots our town channel don't continue before. Maa Akos, oh, this time we tell me, man, about the baby, a year Juma, oh, one know what I say. Because one won't call them unity, not a woman in common on Shankalano. Now, St. Colana and San Yamba, Abla Wanka, so what to Colani you. Oh, into do tell me, you know, Bemano. If you more, I dream, what I say. And just Romo, Omo Shankalano, where when Colano Maya comforter, and the man Akos, what I Obudu wedi performance for na bibianko yemenya Nyame ensha papa bemena. Hello, we didn't baby free. Hello, yes, I'm Sophia Samangesi. Yo, yeah, I'm crying. Maa Akos me ba show me how visa me be me bia o. Oyi juma on shakola. If you be me dey me ba o. Ai bomodiana e fa ne bra ye waskwa ye ne mo no e ne di hwe ne mu askwa kumase askwa ye ne mo no e ne di hwe ne mu ntisa wo ba na ebia wo form ekwan a na wa fre 020 3933 582 020 sadia wo ha no esiti ebia fabra wakọ sọfo bi se obaya akwankyere ma wo akwankyere ni mu no wase won konkro so ne won nansa mesra wo adabomode ya nyina ya kan wakoma mu nsam dwumade so enti wo ha no ba bia wo bi abomode a na efabra ye waskwa ya ne mo ene di hwe mu wo ba na wo form kwane afre 020 3933 582 ya baje osoni ya kira wo ekwan no kama. Hello. Hello, Maa Akos ma. Nejosuo. Ni kwani mi. Yo si yankwai. Dia tosu mi no. Me ba na onye mo no. Ni se ye wie program na Maa Akos. Me ba to answer me number man why. Mate si Mate. On frame. Yo si wo number no. Agisa wo mom wo frɛ yan. Na ye nyanti frɛ sa number we ma me si 020 39 33582 wofra na ye ne wo edin komo wantumi anyina so. Hello Obako Mira Bye Mejo so be me na yankwan Mejo so a chop of prophet Abu Hawis me a madam papa the doctor who work what we hospital if Obama ori obi amechiaw na Obako ye be sere wo ba ya wusu ye ne se obi afre se wo mere so obo na mo Obako ene ema no pizza amfo ne ya koto adis ka obi ya ye nwa mo ma be ma nya bi adi no koto pizza 150 cities 50 cities no ene ne mo nya mo nya no a mo ti ni sure Omo kon nwa mo kura woti bi no ma banku kura banku woti bi nka Omo fry na no fa fry mo trawo Obako makra Nyame sha me fa de twa hello we didn't baby free. Hello good Afternoon. Na ma do ke in the market Yo but and then can say mo board na no jam le mo ba na odi kan na o se ne bo so go ni ma na ko be go I don't know ata se mo no Wanya di no mema no usu we wa oda be se kan wa ni mbajo ayama mo to na so nimno am se na le obi na ko hen raba ka se ya e ko e chita ti na ko e ti a o pa ko am fa no ko e mo fa na me da wa se
Nyame ensawo de be bia fefre me nua be ma papa bia ya kwalita we na me braso mo also ntam say bi bram and my main child both e kupi kai papa fi China the full ties e so go kum ha what is it to be but I go to na bi ya me kan bia na so the question is no no mention o but I go to you need to say bia me ma na e ba no because say dey you bagia and I say dey be south because she yes I dey no kum ha e tonka o Atonta ena maya nsemo se se da be mo lie no o de betu ya ayan tro anama me go jame boa eno ano wa wi no so ba so pa oh na e ko wi che ko se ya ko na second case no na se de mi abaga pa mo won ko me na me no anyem a ye ntan ko wedding card a o se sa no che mani nto mo hofo me da si pi nyame ensawo ye papa wa na wo page light for number no ye 0249 1986 15 0249 198615 menu aba papa be awo fedua o the me ka odi ma ka odi na na bada o ya ye fo miss sia kala se ne de uza wa wuni mo aba za nya ngo nya misia okay na mishra amen characteristic ventures Zahara Mixture mo edinu kwa na ye medem Zahara G capsules ina Zahara na de kasa omra no menchire na se era se je samu kwa akosu ya o Maa Akos o Zahara Akoma also edro no me hwe na me bo me hwe wanim Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara man capsules Hindi herbal mixture enya no me enzo de na akosu ya 500 Ghana no ese me do ka bebre na da ko besu eji mam ka kire wo eni eja yebebo misikatrio no si promote no ano dog se e akosu ya begumi meku dog nso mu Abusi afọ Zahara nupa no yen ya na de abadwa so characteristic ventures ene yendin no na sade enuro no enwuma eye no eye nura eye hahama enutan no bina na de aye enti adroi wonom a eni side effect bia da wo betimi anomo a jeze wunya ho sunsanso bi enti se enura ka edro bi wo ho a yesi anomo mane mo so sei eburu so sei ase na be ye wo ye ne enti sa ebibidro bi kra wo ho a ye de eya hye ho measure ato ho se we di ye mesra wada wonom anopa eni anwumra enum awia ede na bibidro be ni Zahara de ye de no enti sa ubetimi anoma we no bina papa ai ni ahye ne se dudro de egu ntoa mu enti wo no na ebusu immune system no ye no ne de kan ne Zahara Mixture ne G capsules eno ena Maa Akos we di kan aboso no a treat genital discharge ai na no Maa Akos no wo kan wo se eno e ba sa na oba wo trase na to afo eno so nka wo mo ampo enti oyesa madodo no mo sori a eya no mo peso mo hwe o ma chini akonya no so se bibia kaso enti wo fili wo ye so ten do fili and easy oba pa ewurade na o Zahara Mixture ne Zahara G capsules e wo ho ye den wa na edroi no ne eye pa ma ne se wo ba emu akosue kuma ne ye kuma edin no katwom kosue kuma so obi de akosue akese enje adane woman ho akosue akese enso wo se eye akosue kuma enti mesra wada wonya droi bi no mu a dwuma ebedi ama wo pa no eno no ai se kumkuro ene obi hu obi no ateke mo oba we de me hwe me ho kra sanka me wo fehwe ni mi say abonje ayo bo duku hweka bi otimu ko bisa don't mind the body mind the engine no ni asem no e ho ne hia ase horo ne hia wo ba enyo ho ofo hwe akoso ate ho ya ne ho ofo me kam kire wo o di na ho ofati na usa ne ho a wo ko bi hwe me nguru Zahara Mixture ne Zahara G capsules wo me de ji ade ye obi nkonom fa meje dog kan wo so enuro no kwa de free tete wo kra wo ase kan wa enye ne
ya wo me ma wo bi enti no akosia ti wo ma akoso ti wo nim de enuro no etumi ye enti wo yo ba na wutie ye ya kasa tenten toponko dabi ye metena me kansa ma kese sa wutie ya ntantem so akope bi ato wo shop bi a wo so pe Zahara infections aduro no ye ma wase ye ketwa no eno na mepe yes ye be yi bi na ye de amount esan so treat menstrual disorders na obi on fit kwansisi so e ba na ade chia na atwa obi a date no ohun ni ye etumi ba date bi ope eno na wanted pregnancy natural afi ohun ni awanya no no da wo bebu nsa ne ade no eno so wa ehun sa untimi emo dabi tunya papa ti abre we wonu ma enane moja nti na oba pemfo num bi enane moja kama eti enane moja ni ngana moja fi ni ngene bese akwa ma ho ato na eno no ye mfa nsuo mfa nom ya ba ye ka de bia obi wa na ndrefi enana me ne yakwe ka ya se Zahara me chane Zahara ji na omo ye ntafo mo wo mo kobom mo ko se nyame hira mo omo kobom ti entity wo mo mu to de offer Zahara ka ji no capsules no wo fa 2 capsules na de ato wonum na wo bu Zahara me sha no eno ye nsuo 3 caps na de anom capsule na de wonum na kono eti abasa enu mienu no wakabo mu ano hyehyehye ti komi pedani mu yes a grenade ejibuya na yade ni na abroskoto no grenade ni de eyi asoja fo no de omoto na ajibuya mu no awusi afo abobia de awusi bi na chia eya so keto grenade se bebenya one time ba iti ajibuya mu bo se yade no abroskoto no awe eko ebusuya na wuti edi wo twedi pedro bi no Zahara mixture energy capsules na ne etoso biem ne Zahara man capsules eno ye mema duro papa mema do tatashe ya enei no mema nyina wo ye bema na num bi da mema koja wo papa mema ni meni maduro no Zahara man capsules se de mema sinu maduro mema num bi neni wo makagina mu na bema de na wote wo na bibi peche we wo de kwai wo de ye dai bema de e wose no metimi ya bi na ejina so no kora no mo hye ni wona makwa emere debi baby ya den na won kwa akwa ya peche yi enso baby wo ho sitimi ya den yi yes e ho no ye kasa na ye be ne ye buwo wonim ne ye pakire wunya Zahara man capsules me se be ma sorry ayemra china be ma na ntwa 7 na chese wo se timi twa 7 ye de hin bia boxer shorts no oh that so we be ma na so se be ma de sare nyame ahye no wo sorry ayemra chia wo se wo be ma no sorry ejina so ti wo sha boxer na bo sa yese wo be ma bi wo se de na ma mi ke mi de me hu bia we ya Zahara man capsules sa me ma no ne ya kasa kire wo mo no wo hu bia we ya Zahara man capsules no se etimi gina timi no adwuma ukọ urodu sa timi se be ma na ya press up ho ne hia ya press up ye hia ye hia na tutu papa so woni sika na esa nko na te a ye penisa be ma wo tutu papa so wo hisa kura foto ma we hia Zahara man capsules Akoma FM kura foto ma na hiwa wonsa wo kura no peso ye bibi ma no ye hi o to o sheda ko fato ma na e kasa ne bi to o de sheda twam woni bo taje chechire wo hwe na o sa hye no ho ahyi ti be ma wo dia no mo adwuma yie no wo ahyi se kura foto ma wo nya Zahara man capsules tuto bi nom ne mwa we so be ma otu 20 bi nkuma boa impotence odo benada akoso ya eno ye na enuane ne ayedie no ese ma ho kwamo ano na ayensuo emu mpi entimi etutu entimi nkuma boa mi nkum kosua no e wo se to ya no wo ba no wo mpo me so ba bi kro ho a wo ni safe period so be metimi nyima no sasa be ma no kwamo ano den wano nom Zahara man capsules bi eno no enti be ma wutie ye ya tantem so baby nanom na emo hindi haba me shane ya malaria fever typhoid diabetes ne blood pressure nyina no eboa ema etimi kofom ema nse se isuo toto
etoto a pine tontom tontom ka wa malaria de Ghana ye fa ni sensuo na chese ti uko na nya bia sensuo no tontom nko a enti aduro we ebi pa ho da hindi ya ba mesha no hindi ya ba mesha no tontom ba real enso malaria no wonchew ye refia de ba ko ye mo ye telephone numbers na bia na obi atikam na wo si Facebook ebia na opese okoye na dwuma na ope Charistic Ventures ye number sister number na saying number is 0246 348 334 0246 348 0248 569 335 335 na afeso aduro no nsoso no ba bia obekobia benya bi enkranfo no dodo tuofo no nyina monko kaishi drag lane dodo ne makoma nyina mbenya saa nsoso na Kumasi Asante region ha se nsoso no keo mo amowo nkurase nyina nyina momra keo dodo nyina mobenya tutu ewo ho na fe nsoso no pe makoma na anom se ne ye kana ubo rushop bia Zahara ye no ne bi wo ho ya obenya bi okọ heba pharmacy chemical shop ewo my Ghana mu a baby answer na no me se me call weekend bi kwotro adura bi twa mani sha is our message wo me hu ni nua ni G capsules and am se me hu mu ne de ne na wo fa seka ho Zahara man capsules enso si wo and am se na ebusua pani ankasa so timbi me nkwhwa ahindi e ba mesha ono so na poma we na me se aduru baby ya eti abusua Maa Akos na akasa no baby okoye bi aduro ni bi wo ho baby okoye bia aduro no bi e wo ho enti wo twa de Charistic Ventures nuro no ai baby ya kurase pa no okoye enso ne nuro ni nyina bi wo ho bi wo a esu Kumasi ha ngo a uko baby a wonya bi Kumasi a wusa ha wonya bi nto na sesa aduro ni adu papa aduro tre konkurase ye no na ye adu papa no kwasam na ye adu papa nto a enko mefa mo akosua no Zahara no pet me drum krase no na wode aduro no eye nkrofo bebisa mo to was wo pebi go sa pepepe akosua tiensa fa numbers no entry 0246 sisia bia se fe dro ho freya ne no obedi nkomo 0246 348 334 0246 334 0248 569 335 335 na say your numbers no e Charistic Ventures mesro say ye betra ha ne ebo aduro bi ho dawura na ye nim aduro no a ye bo ho dawuro no sasa wokotonom na ne ye se be ye no anya won kan fo ma obi ema obi so kan fo ma obi tisi enim se aduro ne mo adwuma yenton emfa enchiraw ye bo ho dawuro no chese aduro no anu annam enu ti bomode ama won sanka bi Zahara mixture eni ni nua Zahara G yenum bom 2 capsules Zahara G na the Zahara mixture no 3 cups odi piano na akoto ye funu no mu yade no ebetutu deku eno ye enem ensan yade ni nyina beko gonorrhea syphilis ode bua ebeko na beast immune system no yade na doso no bia yade no eko Zahara man capsules be ma bejana na so abo adwuma won pem ma na yira ma ne more piafo na Zahara Hindi herbal mixture no so malaria, typhoid, diabetes and balance of blood pressure no enti bomodi ane ko pedro ibi e wo kanse drugstore lane herbal pharmacy ne chemical shop BMU ubenya bi ato 0246 348334 and 0248 569335 Charistic Ventures your number so no bra ne betu enupa bi koton ne bedu dwa yademase yakramo ama monitia enyado Nom amen fever mix na so malaria wonu mato 2 minutes why emre ba bi eto no bia akwa wonsa beka bi Akoma mo se bayenti mi unu ya ama brabo ya me pasa ama meni sota me o refo ba me na me ni o
Samaya to me, I'm a bravo, I'm a Minnesota,